Shalom, shalom, Yahweh shalom. Happy Atonement, happy Yom Kippur. Happy Atonement, happy Yom Kippur. My beloved brothers and sisters in Yahshua Messiah, as we enter into this holy biblical 7th month of the year to observe the Feast of Atonement, which is Yom Kippur in Hebrew, I, Apostle Philemon Okwajima, leader of Living Yahweh 7-day Sabbath Assemblies, greet you all in the joy and peace of Living Yahweh. This is the day appointed by Elohim Yahweh for repentance, forgiveness, cleansing, and renewal of the Holy Covenant with Yahshua Messiah. A day when we humble ourselves before our Creator, remembering the atoning work of Yahshua Messiah, our High Priest in the heavenly sanctuary. Let us use this time to seek forgiveness and mercy. Let us use this time to renew our holy covenant with Yahshua Messiah. Let us use this time to cleanse our hearts and minds. Let us use this time to walk in love, humility, and holiness. Happy Yom Kippur, Shana Tova, Ha Shamia in Hebrew, meaning happy festive holidays. May this feast bring to us fresh grace, divine covenant, and eternal joy in Yahweh's presence. Amen and amen. Apostle Kwajime, Obamu Nyamiasem, Niawuntiasem, Obamuatiasia, Obechechi Mama Wehunu Kreno, Babu Kasa, Obianya Suti, Yama Babu Kasa, Yama Babu Kasa, Babu Waseme, Ayana Basamo, Yama Babu Kasa, Yama Babu Kasa, Babu Waseme, Ayana Basamo, Babu Kasa. Yasumki. Hallelujah. Amen. Yet all about the Asi, what do I want the Adumi? Amen. Adolphum and Quagisembrini. They be a said a mecan, a 7 years ago. Yes. A travel my boom for me. David. Ye and Wedru. A travel could fear come your ukru. So if you so preso Simple. Lemia ukru, simple. A maboom for me. Can one with even and try. And the topic Rebano. We are so the TV for pen or paper. Quotation to for man watcher. They be a son of a cancer in your printing press. And young printing Bible. No. Debbie. To be Sawadama. And the topic I told this Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. Ado ye masho. Modin. Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. Wow. Atrimuoden gu ahodo. Okay. Sabre wo tie bi wo atrimuoden fo. Enya ye wo atrimuoden me say levels. Okay. Wicked no levels. Levels. Wow. Obi won mo a. Obetimi achawade. Okay. Achade. Ehon no onye atrimuoden fo ho. Okay. But the basi ye nie wu a. Oye wicked. Oye wicked. So wo tie na. Wow. Eti say wo atrimuoden ye atrimuoden ben ya. Oni asemo no. Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. Atrimuoden ma obi ada ne kromfo. Okay. Yes. Le Atrimuoden sa de anya ne de owia. Atrimuoden. To yo Atrimuoden fo. Okay. Sa nipa no nya Ahoto da. This is the topic. Oh yes. What's your Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto? Oh. Mami tiemi ahwe no antwe papa we de ne yam yi o ye very good so otimi di na ade ache. But sa nipa no ye obi onyima fache. Dabi. Oni nya asem o otimi mfa nchane yere. The bani na nya asem otimi mfa. O ye very wicked wo baby. Eti Atrimuoden ni gu ahodo. Emu de wo he ana eda wabrabo mu o. Edo be ko se ye mu o. Wo Atrimuoden fo. Ye ko Atrimuoden obi fo say obi wo seske fo obi nchan. Oh, you're very good, but na Atrimuoden ni wo baby. Na Atrimuoden wo Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. Modu. Mami be very good. Yes. But when near bada ye de man kola ye nyinsa wo. When nyinsa iguni. Oh, wicked woman. Kola wo ku ono. Ti sa wo to ni mada. Dabia.
She said, what you mean now? What in your shop? This is a topic. Emu wa, emu do. Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. I want to be anybody more be when Atrimuoden be so. Oh, yes. Wow. My baby, you're very good. But the guy what you know, or you Atrimuoden for. I will get you. Okay. Get you know what Atrimuoden for. Okay. I do chilling. I didn't tell. Impimani ma dwan wo die. We Atrimuoden for papa. Says what Atrimuoden ba ya. Ma me bi ni obi te. You're very dangerous. Okay. Untimin tete ba enkwaji obi abayan. Penny pa. Emo bi ntra won chan. There be. Nti chaye papa so bi betra won chan. Na be tete the bad. That's why you good wa bontene ne friend answer gentility home cry. Oba dia infani senkan. Amen. When wonu mu TV no. Da. Me see Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. Obi ni bi nkwagro. Okay. Amanyofo ye bitirim wadin wo kwan bi so. Okay. MP bitirim wadin wo kwan bi so. Adetina manager wo hwa me sabre hanu wonu TV no. Na wo fa obi adwuma na pese won ne dance wa fa na adwuma. Ni CV wono to. Atrimuoden. Ni CV awon to. Eni ni to. Running some. Also what Atrimuoden ba bi ahia nie. The worker be a person in da. Atrimuoden dodo. E say nipa nu so hu ni say why desperate o peduma. Oh. To reading yes one no kwan. Hu ni say nyi nipa ne pe. Peduma no kwan ma ne da ye no. Ajije. What Atrimuoden papa ba bia woni e. What Atrimuoden no ti sa de we ma unya hoto dabi. Wo ye yemye for you very good. Wo ya doye pa. Mo what Atrimuoden wo ba bi. Wo hwa wo ma. Oshawoma. Onheba. We are Atrimuoden for papa. You're very careful. Topic in Ebanu. Faudia wom. Amabu for me. Proverbs 11. Proverbs 11 verse 17. Read the Bible. Verse 17. Bible nenkasa. Nti Obi asemo. Efeti Bible. Wasi oyem yefo. Bible so obi oyem yefo no. Oye ni kra yie. Oye ni kra yie. Na Atrimuoden fo. Na obi oye Atrimuoden fo no. Ha no ara ne honam. Ha wonu adan ne honam. Me see ya dey bobi wa Atrimuoden bi so. Atrimuoden no and your happy abasua wo ana dwen anopa awia yi ayima chemi obade ya won fa ne senkan omi adwin kakatrim frasia kakatrim obo ba bia wickedness near den ehye me see kakadu obo ba bia wickedness near den ehye Atrimuoden obo ba bia wo papa kakatrim mami kakatrim adeti na won papa ni jano nkuno sabre who poison who come we are very wicked woman. What maybe what Atrimuoden no one? What penejano? Simple. Be bepeno. Who your banner hem sabre? What the bemate? What penejano? And the can when him and transfer the other no. Na in fact can be so. And pray ya dear mawukunu. Dabia. So we need japade. And pray ya dear mawukunu. And yes so back Okwa later they sin they born one they sin sabe ba so. Oh yes. Hanu anu ti no. Na ni braba. We see Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. Eti be bia ahoto ni nie no ana make sure they ahoto they decide na bra wo. They akofo ye ne na bra. Oba de wan fa ne senka. Wo mi adwin. Amen. Di Atrimuoden na wo mu no. Obadi ya wemfani sanka wami adwin Bible si min catch your promise obi oyem yefo oye ni kra yie oye dan oye ni kra yie na Atrimuoden fo no ni Atrimuoden fo no no ne honam ha onu ane honam honam akofo ha bra no and no tin ni padua no ya wote pen bi one say topic ni say Atrimuoden fo yen dan Atrimuoden fo bi Obi Nni Ahoto Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto Obi Nni Ahoto kakatrim Obi timi nyinsan akora ne ngu no nankasa fo so akuru wo ahoto na ma the be eti wo bekwa wo so bekwa wo be for how before you go yes
Obefa how be fans wako. Toka babu na topic say Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto dia. And you the book of Proverbs, the book of Ephesians, Job chapter 34 verses number 10. Job chapter 34 verse number 10. Bible nkasa. Was entimu amwotire. Entimu amwotire no. Muntie me. Muntie apostle Kwajima. Empalo Nyankopon se. Empalo twedi ampoya we se. Obedi asamone. Obedi dan. Obedi asamone. Anaso otumfo bedi amuyosam. Otumfo Nyankopon ya we so obedi amuyosam. Nemo onipa ne yosam. Onipa woni yesu ka. Eno otua wo. Eno obetua wo. So le bi kwantia. Se de wa kwantia no. Salomon toro. Ho katua ba wo so. Ampani ampa. Onyankopon ni asamone. Onyankopon ni asamone. Otumfo chia temu. Otumfo so ncha temu mu da. Dabi. You are very careful, don't go better. German Suchu Abusium Jai. No. A Janiana, a Jajapadiama, won't call it Naso. Oh, Atrimuoden when I did Babuniano. Ube Kaswaba. Yes, you face before you die. Tis a wood Yamina. Wadrinya sharp. Yes. Me see Atrimuoden gu ahodo. Enye sika wa Atrimuoden will be a very good so ayadoye, but a very wicked one baby. Semodo. A very good one but onya yiro fa yire ncha no. Obe fa yire. Papa bi hwe me sabe. Hwe no TV no. O very good. O yemiye wade che ho. But onya yira. Amfa ncha yire. Ya badaye ba ko. Amfa ncha yire. Dabi. Ezekiel 22:11. Ezekiel 22:11. Obi ni yonko yiri ya chiwade. Obi ni yonko yiri forso ni obi ni o forso ni yonko yiri eye chiwade. Obi su gunasi hu. Obi gunasi hu fi ase obi ye very good but wa forso ni na ne bakuna eden ada. Obi su tuni ni aba mu na. Obi su tu onu ni aba moja fra otu onu ni aba mu na. Ni aba na da no mu no dia mu no. Sabro hwe won so ni Ahoto. Once we dum pampan so be na wo bre. Eye moja fra. Ama wunya Ahoto da. Yes. Kakatim anagi obadi am senka. Amen. Awi am senka. Amen. Hwe won mu TV no. Dabi. Wakotu ni amuna. Moja fra. Wunya ne preso. Hey, monaro ntia I sleep with that information. And now I'm kind of any. Sleeping without information and find internet. What you doing? What you say? And we wireless information. What found ya? Unya woto da. Babu na katwa ofi. No min kadwa ni nyaba eden. The book of Leviticus. Deuteronomy 27. Deuteronomy 27. Verse number 22. No. Babu na kasa. What's it? And no min kad the onini nyaba. Wa asam no aka. Was it no men then? And cut your nini niaba. No men cut your nini niaba. Nejaba. No papa ba. Anani naba. O ma me ba. Eda. Hey, only da. No men cow. Munya enaba ni ejama. Muye ejama nkwa. Eye unia. O papa moja. Muye nama. O ma mi moja. Eti Bible say men can't just say na. No men cow. Bible said no men then. And cow. Eti bisa kwase topic ni say Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto no. When you humobra ma wudi abans. Ni aba. Enu kwasa me dem ho kan wo na wo do ho aka wonua no wa nya humobra ma wonua no sa Atrimuoden wa na dia de wonua ba sa Atrimuoden wa yire wonua ba ma forso ni nada no sa Atrimuoden wa inu e ma wonya ho to da frase ka katrim sa Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto da bia aso aju ba yo se obi usadio agaye fu obi twen no am ye bia ma wa ho kwa na Atrimuoden gu awodo obi e very good e wo mam but we are very bad I will be from. Yes. No me and Cadwari Nasida. Bible so no me and Cadwari Nasida. Hey. No me and Cadwari Nasida. One who was him about so one who we obey him about. I want my media. Yeah, man. What the papa? And one with TV, no. Atrimuoden wati mari unya woto da o da bia we ene wo be enjoy wom but wo miri wabom so wonkwanta wo be konso ntam so a wonko ni simple wonko ni simple da wonko ni smooth da wo be ko ni crooked wo de kopem ha na de kopem ha you suffer before you die oba de very senka wo nya dwin ana de yesu yasho mi se how can senka on sani wa dwin mi brase nu ho no ba de ehunu se wo nu ho wonyi sa how ni flu so wonyi sa konya ni flu so sa ni free so a na be mo wanya hoto na topic is Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto dia sa hoto na eni hodima wo no eye nyema bia wo fa mu sa nyema na kofo ha oni musua bra wo anadwi obadi na me so kasa kire papa mami tie
na famu aba Fawati. na frasiye Ah. na tete ne be free wabla bom What dini? Obi so ti Ghana awudi sam abla bo no obo awudi sam abla bo pasabre wa wani ma ko yegu e ma o so am anim kan wonu TV no dia bari ba na kula ndi ayo Yakopa bobanche Kwamebi bodie Kwamebi emu Kwamebi Pete Kwamebi Benku Kwamebi Dokun Kwamebi Sakole medibi sister say no me de menya kase me yegu no ya na me yegu body be na kola na onyechi body be na kola na ayo sabre wanyi sa peso ko igui wan say Atrimuoden aba mu ti say Atrimuoden we ba mu na nya da je ko nkola ntugu ho to ne ma Tony ma you to kwa brochire eno no encounter but you will suffer. Yes. How be about community no tie me am wadwenya sharp. The book of Isaiah chapter 3 verse 11. Okay. I want to say Isaiah chapter 3. The part of verse 11. Oh, oboniafo nuye. Osi wan nuye. Oboniafo we are Proverbs chapter 22 verse 8. Okay. Osi oboniafo nya dey. Nuye. Efisa. Efisa dey yan. Ebe wie ni musuo. Me na me try. Dabi. Ye printing press. Dabi. Oso boniafo nya dey. Onue. Efisa be wie ni musuo. Be wie musuo. Na ne ye so ade. Na ne ye so ade no. Ani ye de be ma no. De be ma. Oni ye so ade no de be ma. Na so de no ye so ade ma wa. Na me say ne wunya woto da. Yes. Oh. And I'm saying, we want to Atrimuoden fue. Yes, we are very wicked, oh baby. When you wicked, I come from toast and pro. And your jollof. Hey, and cotton. Hey, in toast are pro. And toast are pro. But I young meaning idea for Pedia for a ton dear didn't never drink. Oh, but your phone, I was so banya for you. If so, but any museo. Nene Yaswadi. Say, Yamma Yam crashes because he is a pretty work. Say, the edition funu. The edition funu. The edition funu. And they say, Professor Kobe. Hey, and it's a num. Hey, to be called Jomuno. One sense is so. For very neat. One son was not sad. The edition funu. Chemical no slow. To a mount. Yeah. Amount. Na Atrimuoden we wuti dom na wo yo. Na kwa so dem koto collection akese. Ofu so be fi na ya do ya wa papa. Dabi. We are very wicked o baby. We are wicked. Akoto wa de bonya ma oyo nko. Oboniafo nue. Babu so boniafo tesuma si de boni no nue. If se be wie ni musuo. Be wie musuo. Oni yeso ade. Oni yeso ade. Ani ade ba ma no. Ode ba ma wo. Oni yeso ade no be nya so akatua. Ade ni nipa nwu ba so ba ni wu ba preko pe. Ade afu na nkase ade ahye kwa wa ba we. Because Papa Nti ase one snapper no slow Kobe. Slow Kobe. Hey, no slow Kobe. One slow wele. How? One slow wele. To force a woman here very neat. But one what you once they be in trouble. Hey, on so mosquito on sorry. Wireless when you're the channel. And I pam some one for home. Once and pet. Woman man. Invisible coil. Then you pack what dear na. Ya dia chef funa kwa niyam. Proverbs 22. Ofu so benya Proverbs 28. That's my 8 no. You dua mumuyo no. Bible say woni pa wa ye dan. Odua mumuyo no. Nipa wodua amumuyo no. Obetwa musuo. Ja wa adwo a. Nipa wodua mumuyo ya. Obetwa musuo. Uya ko Proverbs ko mama. Was na ni bria ba be hi. Ja wa adwo. Was ye wode be wa bra bon de nya da be hu ano da. Nya da be hu ano da. Da bi. Boni bang. Anu odine. Adia nipa ni kwanso wodi o. Ofuo ne adia ma no se emu ufuo no sabe mpraduasa. Ema ne nsai ntemo no. Wodi ahye nam na nipa ne bewe na adia nam no wonim so ye funu a. Na se obekwa kwasie no a ande ahye ne aduro. So na kwasie no. Wo beto na ma nipa dia. Me se wada ma. Emfa die ni. Enkonkwoshe eye poison dabi. Enku nipa ne ne. But who kuni panen kete we di drum how many years na mpacho nipa he and we di owo and ani so be an immune system wo fam no or we san nam ni bia san nipa ku ni benya problem o be wuntam e di boni for sam na we di odwom no e di boni for sam we nyam kon sori o ye Christopher mo ye nhwe ye nse Christo
Yense Christo, muti Christo, and all kind the book of Luke chapter 6 verse 46. Luke 6 verse 46. And then I'm family not Christo and the prayer camp who do be no mama unko. Yes, monya dia Messia. So monya dia Christo see a for some, and so yabon for some. When you go Christos money mass, yes, and I know what is zongo. Now, boss, I have what goes zongo. What go Korea any mass? What go Islam any mass? Yes, and when TV no, Debbie. And when TV no, is zongo. Because all yet, you never put over Nacha. Well, yeah. Who has a quatorsan at the Funibium? When you said to him, what do you know? Ye dear Hono, ye dear Mugu, a yarn, ye hosa. Yes. A wickedness. So what tell me I'm watching your shop. Top the Christian Atrimuoden Nti Obi Nyahoto. And will be a problem. That person was shouting for help. Who come young person now. So who come now? And now who come go. But to rest pin on the other day. Oh, you found out fast. I come when you were how famous. And also you cry before you die. Also you cry before you die. Read John chapter 4, verse 6. Verses. What verse 7 was it? Kaye. Why no nya boni biada? Why no nya boni biada? Na wasa ni pain. No nya pass any pain. Why no nya boni biada? No nya pass any pain. Na he na wa people atini for. There be baby any wo. Na menya no huni ase. Na de menya masumi say. One of fanta mu yo. One what job, one what Christom, one what adwuma bim. No pray abon for some. No mo musuo no. Omo ya dai. Omo musuo no. And one obetwa. And one now better. Ah. And one now better. Ah. Mami, obienu asabim produce what your banchi. Akoko to bayiro. Debi. For two trim and you what drink the better the so be dua atimoko. Debi. Nya magician. Me am catch now and you what so be dua atimoko da. Debi. Udua moko obeti moko. Udua banchi obetu banchi. Udua body obetwa body. Ti and you what drink and no what drink you say the udua no wa fa ho adi. Ebe so ama. What? Adai wunya djuma nyanti asa. Ano odin. No obi ti dom hwe abrabo bi obi hwe obi ti dom enam no nya red fish or for some na red. Say boy eno ma na red fish. Nam no nya red wa ti hwe eno wa hwe duro si wo no. Wa hwe duro si wo no. Adeti na nam no no fipum ba na wo so nya red. Wo se chencha ma your red fish. We are ton about the dienko. Tuonu wa duonu dia frafra niama etu be ko be wie nu na ayama sa yifiri wona me hwa na me raho wa ton ma wunia ti ma me ni ko job no okoto red fish abeche okoto red fish abeche na mo ni mu nya red wa for some na red pasa dia se no se de be ensai. No. And then you pray, be see Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. And no so big na no problem. You bet wa won tia se da. Hey. Sa pasa mo de mun deliverance ye body deliverance na obi wa na yi no na kire de ma wa ye. Asa de na ye no. No ni o. Oh. Na yi no na true press no. Na kire ne ma fo wa ye sie. No deni. Hey, obadi ya wanfani sankala. Wo mi adwin. Adi abon for sam no. Hey. Ti jom hedia wo yo. Obadi ya wanfani sankala. Proverbs chapter 12 yanko. Verse 12. Proverbs 2. Verse number 2. Ye told obadi ya sem. Who you are Proverbs 25 verse 5. What's only papa? Was only papa. Onye awradi enim eni so. What the Bible no? Was obi o eni papa pa no onye awradi Nyankopon ho den. Eni so. No ni pabusuafo de oni pon ebusuofo oni pabusuofo de wo bebu de fo jawadwo a oso obebu fo na ofo de enim no e na do haw ni wo yeni ebebo wabrabo so verse 3 tie Bible oni pamfa abonifam so ntim oni pamfa abonifam so betimi afa abonifam so edi dwabi amu atim wo abrabo sa dabi beton ka beto baby nka oni pamfa abonifam so ntim fa abonifam ntim na atreni fo de na Bible so obi oya tini no ni hi empusu da Mesawo e de wa ye mfie sam ye no nyada enidi ena wiase hu unya ya se ebeso o unya ya se ebeso unya ya se ebeso ena media sing room ya me nyampensa owura mu a acha na woche me no opeche me ho
Onya cheme o acha. Opecheme o self contained. So dware wo preko. Onya no a for self compound. Onya fe o pabro sign. And oh, me the bicycle be nyame ti me dia bobla. Onya bicycle no hwe moto. Oh, penny petrol. Ati obi ti besre kios anim say mama na me kios me dia haya me mprehwe. O da kios no start pre kios na ngasa be fa kios no. O da kios na no no. O sa be pre kios na saje. Wi che na fo peja kios na kosi be foforo. Wi che na basa unya ya say be den. E be so. Unya ya so woni ma dia. Wodi bradi enti. Unya ya say be so. Body one fan amen. And many petty a bobble cogre baby young mobile. I just more din sub na bank. I want for someone quack. But would you say Proverbs chapter 25? 25, that's my final. So you're running for you. What's you are body for him or him or me. President, I'll hear me. You can't hear me, not first year any president. Yeah, you can't hear me. Yeah, president to come. We are him. My we are my him. Bible say, oh here, you are born for floor in him. The patch or here, I have a president. The patch or appointees, so be dim quasi as you know. Now you are the never see. Why he never think to him and the Timothy him. Yes, for be pray wicked. Papa. Go for be pray on here. Miss Wabita in fear din Nanadin, Bapo, on your hindi Bapo, on the tons I say. Or do hindi Bapo, none of the money shall. Oh, you only money show. Bible says ye sign the fear in fear. Now I hear never think to him. Tim. Oh, but Trasia. I hear any butu. A babu to a frau. Yes, very good. Ate. Obey DC, MC ya. And am I an MM day? DC, you say. What am I falling now? Job of Fabiafa. But when you say we see president and to pray we could be on one, would the Bonisha president? Yes, I'm telling you. And one motive, you know. Metropolitan, municipal, chief, district chief executive. This is Quachi Graboko. You're not correct to be this Quachi. I say more. Amen. Yeah. One. Men fat, to me, no, when you know, and a pray wicked, Debbie, how to me, no. For pay your man, yes. Then some pay your man penny or mouse appointment. Yeah. The first pray wicked, Debbie. And no one sees so they never put for the time while they ban. One sees so one or buy it, you know, never so much. The baby out, you know, we are now pay. Yes. So a quarter super. Yes. The man for 2 minutes, crowd one and pray wicked, Debbie. And I ban about Obi Timmy be shed the trim, and I may have the idea. You have been your power per magic. And penny and power by power now, no magic. So yeah. And for to me, yes, anybody to me, a bread, ye ninkaso, Debbie. You're born for floor. Bible say your hands sabre. Sana me nipa sabre no so no. Me wotem sabre ya. Wotem ya. Wo so office wo obi ti wono no so di boni a. You know. Simple. Bible say what he be tem sabre. Obi time for or very wicked. And I come here somewhere there and they say on life there. Pamuni fia in fia. Me won say in fia in fia. Mani si obi o. Debi. Amani si o. Debi. Mani si obi o. Why ba ko mienu miansi abon kokko Dina me pen na santi wo be yu mpawa. Am wa bom sama ma no. Ani. Papa kan wo ahye. Ji ayema na mama kamu. O ma wu si so bi wona saso. Na me hwe we bi say what take. To say yes. Tetefo ni bi ni. On so asemfo so. Wuti say di Yakobon konkuru won so asemfo so. O say aden na asase a wato amobi. Asa na wo sa Jeff and no one sika nti but what you mean hey to be to assassin sa na ni refi de waton nyina ko se si akiri aka himfie no beton
Body fantasy. Amen. Bible say we hina with them sabre ya. Obi tia infio. No pray very or pray wicked. What's it, you know? Bible say you know. Pamfia infio. Yes. Odi on say odi efi kan kunya no. Papa. We Atrimuoden for akofo asema de abram. Ne ha ba ko ahwe eto no so a. Wa nya mo beton sase saa de atua no ka. Geni mani mi ya wo jimi na. Papa no preko. Wa pam na fo ankofo ka bia me. Kokofa ka bia na wo ni so adua na ma wo ho a na na de wo nye. Obadi ya wan fani sanga. Amen. Na Bible se men kan che say. Your body for free. Your body for free wani man. Na hinga be tim tini. Na hinga be tim wode ayin. We are Proverbs na 16:12. 16. Yen kwa himfie wa biom. Verse 12. Ahimfu achiwade ye. Ya wahini Bible so wahini ade se uchi ba ko pa. Ani abonifosam die. Obi won di abonifosam. Yes. Wahini chi. Wahini chi. Yeah. Ahimfu achiwade ye. Yeah, present machiwade ani o. Ani abonifosam die. Abonifosam di. Na tiri ni mu na nadwatim. Okay, dwanu so ya no de be dwanu. O de be kunya no. Kunya ni betimu a. Ubenya ni munyamu a. Yes. Tiri ni mu. Ene nadwatim. Ene dwanu etim. Tini mu na dwanu tim. Ti emu bi mawa memuo mu mesa memuo no. Debi. Na sani pa kono. Se be on twa no. O abadi ya wan fa ne senka. Amen. Sani pa kuni se ntwa no nka se wo memuo nya. Wo bra wote memuo no odi nkwase asem. Abadi ya wan fa ne senka. Amen. Wo mi adwene no. Amen. Abonifosam. Adoso. Yes. Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. Proverbs 29. You can Proverbs chapter 29. Verse 14. Verse 14. Ohinia. Was what Hinia? Obu nukraten. Obudan. Nukraten. We are Proverbs 20 verse 28. Was what Hin Obudan. Nukraten. Nukraten. Emma mobrofo no. Edi ma mobrofo no. Na hinwa betim da. Na betim da. On show so wasika. Baby. Na odi sisi obi. On show. Baby. Obi diama mobroni no. Yes. Sini pa tete ni bawuram. Yeah. Ama mo na po. Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. Yes. Proverbs 2028. Bible nkasa. Adwene no kure. Wasi adwan no kure. Ehwa hene so. Ehwa wan so. Ohene so. Hey. Etu banyu nya tumi a. Bomodia na fa hwe oman no. Madwan no kure. Hwa hene so. Ehwa hene so. Na doya so na nedwati. Wa doya so na we so ya no de adwana ba. Adwan no ho hia. Adwana ba. Tete ba te be no mu akonwa no. Omudio be die akonwa no. En for one no enu wa pa ne fusam. Ense ukrom akonya Debi. Enfo nsemfo bi ense Ghana konya enfo abrabo fu bi engu president animu ase Debi. enfo nyama boni bi ense school headmaster wo ye no engu school nanimu ase Debi. enfo kwasi ade bi a wo ye memegu asori nanimu ase Debi. e wasori panyi a wo ye ho Debi. And try. and the elders bebre won so ni mu a Hey. abon Atrimuoden yes Edasi bebre won so ni mu eda ne dane so Dane so. mu odi nkwasi ase masa won suro eda ye wa hu opanyini paani opanyini eda paani waji we ato ho so ana odi di abonefo sam Just like that. eda mu a wo kwaduro so ya abonefo sam Okwede. okodno bi no de ne ko Eda ni mi eda kwaduro so. masa e wo nsori mu awon sorim Eda medicine. awon sorim misna no video obi di ma e che me hwe video na me wura ho asori pa ya deda dekin ya deda dekin no da o yes nsamankom na horu eda Nessa dikin eda wasa. what asori na say number 1 to the say to me agba wuro obi Yeah. actually say una here una no it's not bad No. that's my free hum ko hunam it is spirit be atinya agba wura mu Obadi ya wemfa ne senka wo mi adwini ba bia ni paduro no Atrimuoden sam na doso papa Atrimuoden no adoso abonefo sam na doso ni paso mo ya abonefo sam so asaba Okay. abonefo sam abasesi ane kono obi oye very good opa o te busu a watimo suma kro bi o chese suma bi enu asuma na onko Okay. eduma bi enu ade ma no onyo so onno da achi obedo kokko akofa kotu banje but oye very just oye Kromfu techi amwa. You wicked walk on. Bra
Okronfo. Jai kakrawati. Jai. Why you be a yeah? Okay, the book of Ephesians 4. Ephesians 4, verse 28. February 27. Verse 27. 27 brand yanko. You told about the Assam. Bible nkasa. What's the mama of some coin? Eh, bonsam na ajeje wo. Bonsam na ajeje wo. Onu agbawura mu. Mama na coin. And no person ma wo bi Atrimuoden nsam. We form ya de biam. Owifo bi pa cha wa wi kakra and na wo tie ni preaching. Me se oba de na me so kasa kire. Wa ye bi a ye. Wi de biam. Eh, and no bia no wi e be chi no. So tell you no wi a ni anchewa. And no just all experience. That be. No just all experience. What can you sharp? Yes. And you're chronotan about for me. Also, you phone me at the abuse. Yes. Name on fun and send you to my Juma. What to wires? Huh? Found somewhere to wires. And then Chronubia bag or be sit down or ya wiring. Wire you. Now, confess yet. No more to chew wire free. Oh. Put your wire down, you know. Or me you wires ning, you know, I do be dear that you be now watching up, now watching me in the boss for me. I am wiring, you know. No be so see a no, I got to choose our wires ning, you know. You're content, I know. You're chrono, over quality, our wire, no more swabba bay, or my bay wires, no call. What we form ya dear before who time too much. On fun and say you are also for secretary. That be. What this wire there? I did a teaching in your dad, yeah. Says I'm calling about. I'm a Japanese for this baby. So why an uncle for Riano? Me pacho and Coffoben and so much one. And so much you want at home. Yeah. Because you're so much shit. No ma yi rubber na free ho na ma fa kopa no no ma koton alumi for you alomi for no also mo oton scars to do as what na ho mi on complete building no ho wires na twetwe won actually but twetwe wires ni na e dey nkro no free no dey nkro no tan na ba mrantie mu no we for wi dia bio so we for wi na ngwa nkọ wi dia bio omo mo de fa ne say adwuma pa say adwuma pa. When you bribe e dia bon no di here what Bible asem o ka chem wadwenye sharp e dia nkro no tantan no ke se obi akwa wi bia wakwa wi bi wo hwe na abra ba wi ye hwe bi o show ke bi o hwe se baby ofa call yi say o fa say o ye no ma che no hwe why yes wa kwototwi hwe why yes wa kwototwi hwe why yes obi dan awa waya no wakosi fie na chi akotwi ofus kese wa eno mo kese kwan be no fa so wura wonti won se wura hun se do fa so ko no die krono tanta na ba mnante mbaba we mi die krono finu no awura do bi dan akotwi wires ese mnante atwi wires mo nso wire mo ko transformer so the ko transformer nyina so Woko catch your serious wire be wire. Yeah. Basa, naked wire be wire den touch you. Dabi. Yeah, what 2 wires thing na free when. Bonnie bay. Yeah. We are waiting at them, but we are not here who him for so. I didn't know why you're very bad. And you're no free as yes, I do. We are planting out of Sabre. No, yes, said my way be a giant. Giant for and your hammer bread Atrimuoden way. What's why we are very wicked. Obi a TMC dying. No wire dying. No worse in a cheek. No quarter trace our wires. No. I'm a yam and necessary moon slow transform and put the Jawam common slow. Eh. Oh, yes. You'll be doing. And we would down on the transformer no go on up or just saying getting one pop cable. Or pediason. Well, the boy yaman no would be crying sabi and now where they are about anymore. I why they are power. Body bay transformer. Transformer. Transform the Jawam. That's your danger. What could you know what coach? Ambo cable. Yeah, and the one no. Oh no. It's danger no. Oh no. Look at how wire be wire. Sure, wire be wire. My brother, wire be wire be no be wire. Sure. So wire be deaf.
I didn't chronic time. They say the upper windows. They say why is a chrome for? And the cables are chrome for. Cables are chrome for. Because you have a Pabacumia and only now we transform or disconnecting or not just so disconnecting. They say about yes, you do so. As we couldn't get any, but you're calling you. Aquano, and one or two say, I no quiet, any tools the one. It is no disconnecting. Upon Casamo, light out to be on and you know what you say, shed down your normal. Easy before the movie. Oh, easy before we told the woman movie. Grab your one, and you're disconnecting. When you quack or cat wire. Again, Quasiadi Namoya and Ghana. Nampacha to way here, never get free. Oh, and do life just like that. Eh? I hear never get free. Confess Thessalonica chapter 4 verse 11. 4 verse 11. What's the Mumma Dio? Babu Simin Kancham Nantin Mabawo. Mumma Modi. Mumma Modi. Mumma Madi. Mumfam Casamun Sanya Muancasa. Sanya Juma. Sadia Shamon. Unago Pashayano. Namunanti said your father. Nanti said your father. Do your father. Sadia Unya Hoto, once I want to know Mamma. And Wabia Ubiawi. This work of first mother to Abusiaso. To join you ready so bet you a first that I can go to you. Trouble. Maybe yeah. Oh, we were quite simple. Maybe. Oh, yes, how are we? About your infants and come in. Tinako put 2 months in my bafu. Couldn't be a time too much. Couldn't be a time. And no, don't no be true. Or be true. Or be true. Oh, my phone, no be true. And James and Fono. To the be a never be also near Bunkuntase or just say, Obi Timmy Bokro, no be no more be so only a wicked, no, some be so a wicked. The watching no, yeah. About it to be the war of us with Titino. And so I'm Atrimuoden some. Okay. Because we will be because one you know be a yeah. Because you actually bring the power. Yeah, easy. Bring power, me idia. Everybody be so yeah. Obu adi kube hu. Yeah. Kube hu. Kube. No mo chechire no. No mo kunu chese na chi de wa papa. Enye mesramoso de ni abonfosam ni bia. Ya china mo mamra ni. Yes. Mo famra ni nshamu nsam. Mo na burade no so. Wa bu na buru mra so. We wodi ni kwa police kwa nyino. Cause how ni pa no abo na chi na chi papa sa no. Wodi ni ma police nyino because o ebola. Because o ebola no chese o nya nipa we. Wodi ni o pese o ko police force. Once a balance, I went to be found police station. It is some madam. I told you a crony be a ya. Baku be a more who the war more yearly panel, very bad. The intimate person show TV so just say Nipana ye, I would say why I for some among Crawford so actually so dear for some. It is very bad. To be some what you be sa. Not being clean can't you say watch a clone phone, sabi, ya. That's when you trimwa. Obama was up better than what Atrimuoden for. Bakubio beach, me only pan and son. Only the son second 10. Dana Shararo ni ha. Samo, Munya Sadian ye. Mufabima, and why Debbie. Mufabima, Mumfan police station, and Indy, got now video be or say, who did the police station see a bejano? A dear police from a son, but to be a ya papa. To be a and simply be a ya. One case of police to be a woman when he catch a crumb for now. The banner, my friend say, Inspector Jana, yeah. Inspector Jana, yeah. You better see me any quachomba no more job. Dinner, my boys need to be the Shomans as a word in the park. It will 70 years, someone, some more hand and yeah. So we be sit down. And then it's in Ankasa young Crawford. No be a team CB, no wire. What this wire? No be a this wire dino. I bet you why cables in every pipes. Eh, seriously. Why this all Kotosa Kataba? Oh, buy a cable now. Cable out of my socket. Oh, be a vehicle. They say, oh, buy a socket now. Say, oh, Benny Day. This one is Bluetooth. They said, socket no one Bluetooth and that's all you're day. With that wire. Wireless. I didn't some folk crown.
You grandma, you woman, you aquana or to wire no. Just an answer me, Boba, baby, I wish I were baby, I'll call fire ye. Well, baby, I'll call fire ye. Baby, I'll call fire ye. Abrante. So, show me, baby, I were. Men, see, the Abrante, will you be a, why you be a jay? Now, what praise any parkuni wicked? What you are born for some Nti Obi? Because we'll be what cancer or yeah, yeah, young say, maybe want to chow, want to chop. So what I say, ma, no, we're trying to be a come. Yeah. A background is also quite rewiring. Because a biacum. I didn't grab one for some no one. Eh? I didn't want for a body who mamma bo. I mean, chrono time. Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto wa baby awo ahoto. Baby awe. Konanga sakura hutonim. Proverbs 4:16. When you say Obi want to say February 14 young boy. Okay. Verse 14. You to about the assem. When anajo or no, when you watching data and no number say when you fast. Anajo na nkofo cables wo mu down complete buildings. And come on here for kwan so. Bible say wo tell sabre when you bon here for kwan enkoso. And feni pa boni kwan so. Feni pa boni kwan so e mobra. Kwetino. Two free sabraba we. And sin fa so. Men sin fa sa why ye am wie. Money free ho. Money fu ya brant na we be agyan na yo. Nesan ho ko. Obi fifre. E ma wo nya hoto da. Wana. Hwe sankrofo we mu. Hwe. Obehu dan no wire. Why you be so be wuram? Wana onada. This why you money. On tutu wire stand on to. On to me na da. This was sure yes. Wa bom modi atwetwen adi chese wa bra wo bi. Wodi abone for some aduane. Wa wo yom dan ya abone for some aduane. Aba. Bisi ye yi bi cho sa nipa no de wo mo bo wo no. E na mempe no. Wow. Wodi obi echi pa ba mo di abone for some. Ya de enti na they will be Pastor Uravi. Oh, but that. I saw them wow. Obi akwato chiwa yes a woman. Yes. I'm seeing any Bluetooth. Oh, eya, our wire we went and so nyankopon. Kwato chiwa yes nya. Kwato so ketaba dia baboso. Ba no wire. Yini nako. Omadia when told be na ya see junkie sleep dey this adwuma no. Yeah. Because in many be one want to say ade we obi an ni dawo pa. We need someone for some way. Omadia when for say go. I will be at nya kwotwe ama transformer. Oh light go off. Oh nya na feel at before. This is for nya no mani mo bi. Kwotoma ho pa. To be bear na odi disconnect transformer. Huh? Akọ. Awe. What 100 this way. Baby, you could disconnect in the hall and a person. What would thou? Yeah, baby, I'll call you. Yeah, you choose the go. It will come when no. Just say, oh no, just what you say. Why you wires and get one arm and so no. There be it's a palm cable. To a palm cable is here. To go disconnecting here and why latte be our no. Yeah, what yes, high tension. Oh, to go to be we need here and cover high tension. Quiet attention street. Okwakosobo street. What you really need attention there say Okwakosobo no stop you no. Job 21. Job chapter 21. Verse 29. Verse 29. Mumusa wona ofa sa kan ya wo ya brand na wo hem sa bere a wona abobọ kro no anyam no me. Mumusa om. Aya mumusa om. Won sanchire ne so. Obi ma tu wo hem sa bere ya obi atwa sa de we bi. Aya mu nkari hwe. To de bia me say me say me asem we me ka na de bia na me wra ho. Me ka sa asem na me wra ho. Satam na ewe akwatia no mo ye akwatia area ekosuboni number 4 yeah no bi Peter watu esi grabo so edamo anajo no bi akosi ko be yu grabo so nyina ena akwa bi fa nyansa kwan fa petro Atam na yem fa touch right to di bobo. Batash no dey go inside. Na akwane di cement paper F4 petrol.
share corners. Yes, so with it. Takwani ye bobo na wo sadi awura na ti na gallon ba kusim. Na watu na ji boom. Ashiro. Uhwese nipa dua ye pa. Akubisu onipa onsu isu kabad. Odi protect na mana. Adena wo ye na nkasa so kra no nyewu. Obi nso asie kire. Onu won to pit, nkrofo pit o matu no si mana adwo. Already made pit. Ti de bia baba no ada data, was we dem nya adwuma na adwuma ba. Mumunta wona ofasa kwa na. Bible say mumbisa obi abokro no ama o how bi abeda no so. One century so mun carry. Obi afa kwan boni bi so. Carry the pabone. Masa brei kro no ba bia de na kwa wie. Edi ko se sayeda. Nyankopon se ye oni pabi wa ne o how we da no so no. Kro body ko se sayeda. Be fasa o hanum sa kopim so be frasas. What do they be kwa retom? Onyankopon so di sa oni no obon kro no tantan be kwa retom. Edi ensamfo no. Why you apprentice small boy? Kana elodu no. Elodu wi atunu. We gira kwa ho to ade. Na obi shimo bi phone. Na da bani two car no. Na da bani two car no. Na kwa ba ko so na tade mo kange. Nje say no ono no kwa okoi. Oni ba bia okọ. Ana passengers let carry mu no. Titi no. No obi akwoniti. And on my hanging na say or say car no. Na you from? Wa hanging na nine. Okay. And omu brim no. Ya be say o take car no odini say wura window no glass no and o shim phone and a car tui. And akwa ko so na tade mu. Eto hang car no. Oh, and o say car dey say no say akra to obo ase yakwa. Say I cracked Bolga, we say, Masters to media. Oh, and was saying, I just a barrier. Did it ye no barrier? And away crowd, the one more speed, no. Almost one say, you was and what comes semi pamacho. Mean ya dear you. Obwaujan Baba Korea. I will hope not so bad. Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. Leviticus 19:11. Babonkasa. Mama krono. Mundi kusum. Obi entani nya kontompo. Ensamfo kwani. Very bad, very bad. Deuteronomy 27:24. Deuteronomy 27. Verse 24. Babonkasa. What's in Numi can your hint and the other money yonko? Obi should ni wickedness no. Ni jano no top pano no o jao o ko shim the phone at never two car and I'll be hanging and a man teaching will be son of no tino and your dog ones baby oh hey we are what a hadian hebium Arawo sit no. Nti Obi Nni Bruce it no. Ana ni teachers last we no back seat no no. It was no nya prenke. Ezoro apeto da nya prenke preko. Ana okura mu. Na kan so dispute da ba so hu say o ma chikromfo. To obi ne kwa so do barrier police station bi no o police for no na ma police. Eti hwede o mo ye no. Just say akwana so na tade ni mu a edi oba ni kura na nsa ni phone ni nyina mo kan ni mu ana obi kura na tade chi no no so ni nsa so kan to no hange wo ana onu o say kan oni ma bia wo ko because onye passenger hey we dey nya hoto Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto da bia se nye Atrimuoden hum na ba wura mu a ukɔhwe nua phone ayɛdan kɔhwe nua phone ayɛdan oba de huma mobo amen huma mobo na wa stay ya wa yi no mu jana hwo se kim na wu a anu ye bɛn na de kɔma unyankopɔn aw mumma yanto yabu na di otu amena no amena mu ano bɛhwe yes on say one day we come we am dware nim so experience
And they actually who experience There be. her style fast she was so yet. Cry. Because cow saying winning maybe I woke up. There be. Cow fooling destination. Nobody am very saying Amen. What me a dream? Amen. Bible said you are 2 amena. And you can't Bible now. What 2 amena born into my family? Proverbs 26. Verse 27. Verse 27. Do 2 amena. You 2 amena. Obeshia no rabu. Obeshia amena. Do omuni ebuono. Do omuni buono. Ebesana ba na so. See ebesa yeden. Aba na so. Ebesa ba wa so. Proverbs chapter 22 verse 8. Okay. Proverbs 22 verse number 8. Into about the asem. Bible nkasa. Do diemu yo no. Do diemu yo no. Obetwa musio. Do diemu yo no betwa musio. Uya no Isaiah chapter 32 verse 7. Okay. Somebody for someone na mudi munya yo. Isaiah 32. This will be why you wicked or baby or you good or baby. Tuni madicha. Him for now you very wicked. Ya na you kromfo. Yeah. Obi wa sabi o hemi o kuro bi so. Ni tuo de bia da ne kon. Oh. Enkuma twe. Debi. Enkuma dabo. Debi. Enkuma boa. Debi. Nkofo body. Body enkwa na eku. Two body. Nkofo body enkwa. Two body tuo. Na two body tuo. Two banji tuo. De bia ondo banje. Ensu two banje. Yeah, samo. Ondo banje. Ensu two banje. We are very wicked. Yes. Isaiah 32. Verse 7. Verse 7. Odada for the money. Odada for the day. Bonnie. We may back be a odada for the bonnie. Obuni trim for bonnie. Obuni trim for bonnie. So they are trusam. So they are trusam. Ebe semo broni. Ebe semo broni. I know yeni okada. Yeni okada. No kre. Obi so a prani fabricator. Obi prani can talk or Facebook. Can talk to so. Can TikTok. Can talk to so. Bible ma warning. Tie quotation ye. Me pacha Isaiah 32. Verse 7. Verse 7. Odada for the money. For be ne niam be wo content ay very bad. Obuni trim for bonnie. Bo trim for bonnie na so they are trusam. So they are trusam. Ebe semo broni. Ebe say wo bi. Eni ohieni o kai. Draw we papa. We are Atrimuoden for because I didn't know who can no crack. I am trying to chat to be Isaiah 37. Bible. Verse 12. Bible nkasa. Obania for su training wodan. Asam na otwere ne siguru so. Sure was yes we do see one was you be so. We be dey na who can no crack. Na awurade sere no. No person nkasa so was sere wo dey wo ya. Efisa dey ya. Wa hu se ne dareba. Se won kasa wo be di wawu. Wo se wo di ha wo ma ho. Wo se wo se sad so agun so. Wo se wo di oye ne ma wo ne wo ma so. Yes. What? Ankasa de wo ye ya wo hwe misabe. MP wo twa ntwa to zanya no kra. Dabi. Ohin ye wo twa ntwa to zanya no kra. Dabi a. So for ye wo twa ntwa to zanya no kra. Dabi. So mia wani na wo ka. So mia wani. Hey, I don't know content creator. Deni nya no kra. Dabi. Force we na wo de ma no. O ka so ba fa word hwe. Dabi. Hwe. On found we need that because what to him when read the book of Ecclesiastes. Quotation okay. Ecclesiastes chapter 10 verse 8. Every 9 years ago. Okay. I said chapter 10 verse 9. Verse 9. Your trouble one. Was it your trouble one? I bet shall we yaw. Now your pine no. Oh, your pine. Emu no be pra. Emu na be pra. Emu na be pra baby. O content ni ma you. I want how you be see you cry by all means. 10 verse 8 no. Your trouble no. Your trouble no. Emu na be hwe. Na do buri aban no. Na do buri ogiri se. Do buri ban no. E ban bi mu. O wo be ka no. O wo be ka wo. Because have the work to one complete building be a good now you want to say oh pia to kwam na say emuni mo bi wasum na pa e bia wo mu no wo bia tase o tase ba bi honum what wo na pia nti no o won fo sa wo mom na wo be plan wiki o ba ne ho ada o chese wo ankasa to be to how nyama niem the book of Isaiah is Sakasma children. Isaiah 32. Bible nkasa. Me part of verse number 7. Bible nkasa. Was it odada for adia opaya bone? Odada for die bi opabia yeden. Eya bone. Obuni trim po bone. Oni pebi trim bone trim po bone. Odi atrosam. So odi atrosam. Ebe sem obroni. Ebe sem obi atrosam. Enu ohia ni o kan kora. Very careful. Wo don't trust you very careful. What Atrimuoden for papa because I say wo ka to obi so a before ni pa ni betime yi ne ho ano no so antimi anyi ne ho ano a adawo
What say ni panic career? Serious. Psalm 37:12. Psalm 37:12. What's Obonye fosu otini ho asam. Obonye fosu otini bi ho asam obi ababo kokro obo no. What tire ni segudu so. Oh, money bank ti no wadi wanu asi obi so ade na wo ye ne nya no kure. Ebrade sere no. Yakopɔ so what no hwe na wo kwa so na wo ye den. Kan wa dress na wo practice na wo bompa na wo ye den. Sere no sere. Efrisa we hu se wo da ba de na wakwaya ne di musuo bi chesu. Obonye fo timi chinkanta. Enya dia wo be fa wo di da. O timi chinkanta. Ai obi ti timi chinkanta. No akutiri tadiam. Popo ma dia no kum ni nua. Nanso mo kanta no wo mo nka so akum. Obi kwatwe sika obi so kwatwanti. Se dia abasesi ano. Obi timi chakwala. Ne kidnap no. Ne ka cha se opese ye je wa fra wadan fo bra. Me a force akwala nya dada fo ne force wo nya dada fo. Afre na afre ni nyonko. Ese o ati san. Abi na jo he oh bi wo baby na bi oh ka umma ade na ifo na wa mi oh mi chiri obi kakra na bra bomodia na bra sir bomodia okay ni me ba me ma direction why direction na me ba me direction okay fine do faka na ufaka we dey obedu ufaka ka je se bia wo ba pacho ka so bai na oni wan dey nkomo wo oh me ni we your friends enam vo bi dey di nkomo ha no ma direction we do wa pe obo se ka bi si ho bo si atam wa shim enu anu when is better to know copy baby she said ya ba no young boys kwala ya chi wa no mo se sanfro obi no mo de boa kwala no kidnap nkrof oba de fa ne sanka amen woni so wo Atrimuoden fo obi ba wache no ukokunu wo de ko pede ene no wa domre amen jai ko fa musu amra yes in 27 verse 25 enu mi kan de oji apade no kan de oji apade so be kum oni body bi so be kum oni po eden odi bi akora no body ba no de ayo ma unya woto o Atrimuoden fo be say Atrimuoden Nti Obi nya dan obi nya woto Atrimuoden Nti Obi nya woto o de na kwa se kai wi so ahoto oni ahoto o ahoto oni ahoto kwa se o ahoto oni ahoto o se na we ba akwa se ke o ahoto dabi twade ba kwa se ye ya kesi panse waludu uka waludu aniama gu kai mu na wo kɔ no na odo no obi tika na chi o tika na chi o de o ye nyina de se driver ni hu bi cannot e kɔ no hwede e kɔ so kai no wona hwede e kɔ so kai no unya hu ade ko wo do ba hu ni nkanche wo do ba hu de e kɔ so kai no I say, and your money I saw a box moon. Or no ticket no operation okay more. What had you? Tebak on box in your come. Eh? Also, oh, it and namuna. Yayo, we cost on namano. On cost on namana, on my cofano on the on it, oh, ye namnoso, oh, we are now. At the area, Musamusu do up with the cocoa straight. Oh, but for some will be. Zaba Paway, what man tabo, a very good woman tabo. Rajo de trim yadi, any trim and trim body baby awoni. A trim body baby awoni. At the boss now, I show Canino, obey ye numbers on cacan. It is a number year, a friend a box new year, handed number buma on my at the tray. For one box. On my at the tray. This is Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. That way. Eti obeyi ni nyina so to wi an onu tim no djuma wodi anu no ti boss bia obeyi bisu boss bia obeyi bisu eti ebe sa so no so nya obi odi we ba akoma na to no dey akoma ni cheap price then I say won do I what eti we dey onu tika bi mu a o we dey o ye o ka ni chi no e no no video no What's a car be the and what video the or take any more warrior? Why ye box no ye what a 10 names so to do at once now will be a cost on no packing in your boom. Oh, ye did that. Oh, my dear, one count. Amen. When Timmy Fawson Tim was the book of Proverbs chapter 12.
Verse 12. Verse 3. Papa, which ever sabre. Odi pamfa amadu seven. Somebody for some who didn't family brow. The beer. Who didn't family brow. The bee. Obenya who fast one no, but a yano. The book of Ecclesiastes, chapter 7, verse 17. Or second chapter 7, verse 17. If you some man for someone knows. Planted would tell me a man for somewhere north. No, I show back was here. I did trouble Brahma won't fiano crying a couple of years. Side you will probably wicked. Yes. Make a commercial break. Hallelujah, hallelujah. Amen. Get nobody hours. Amen. Out of room. Where Jim comes here, Jim, because you about which topic, so what? Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. We the one me wo hwe me sabre. Wo hu Atrimuoden ko wo mu ama wunya ahoto da. Aba sabre. Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. Wo de wa kakatre fie wura bi wo wa. Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. Oh yes. The word first ni tenant. Okay. Etina no. Ama wunya ahoto da. Fie ba kon Atrimuoden Ahoto nim. Ni gie nim. Papa sabre. Atrimuoden ade bo wo manti. Wanya unya auto. Papa be a very wicked. Papa. Oya doya abonti but if you play wicked. Tibi jani ja wo yire no ma se chop money no so no timi akọ chop ba. Agba ko dia ponjin kakra. Akọ yo. Wanu TV no. Wanu TV no. Ya bia. Enyo. Why you obi a wo so ntimi wonni sika? Eso we emrani ye de san wo chop ba. Ya so wo twiti. Yeah. Otwiti no adi so akrante di. Na de teach oba. Na wo de se wo de onya duane kokodi. Wa wi se bi. No. We papa. When you read the book of Timothy, Timothy 5 verse 8. First Timothy chapter 5 verse 8. So be a sure na kasa ni what's one kasa wo yire ne wo made. Ni ti fearful. What's wo made ya wo ma what's wo tiri ba wo pagidie. Wo mode na hwom. Wa pagidie number 1. Wo ye ni pa boni ni. Esi obi odindi. Obi a wonyi ni ye. Na ti wi a wo kodidi wo bra sisika ni fie. Na nkwara hram. Otwiti. Kandidi. Amen. Amen. Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. The beer. Topic in the dawro. If an Atrimuoden wo. If an Atrimuoden wo. We ni mo ho a. No be Atrimuoden o de temantam. Ama man who say, "Why Atrimuoden fo ne say, ye yi gota, ye aba say nsuo to a, emme yiri mfa mantam." Okay. Was one prema gota ne mfa nanim. Hey, na nkofa hin. Ompre. Nsuo mfa mantam wo. Obi si road kwan no. Kwan ya yet almost way 20 verse 30 feet road. What for so person in 10 feet. Over 10 feet in the kawasa aswa. Bizarre question. And then I been free. Then I been free. Kwan ya be mani pe be 70 nyina no. Oh. What's the idea see? Oba dey van say amen. One baby what Atrimuoden wo. One minimum time of one. That be. You wicked. One minimum time of we are very wicked. One minimum time of one. One you obi a one ni pa no. Any pa kuno we Atrimuoden for. Proverbs chapter 23 verse number 10. Verse 10. And take it to see Bible say a sheer party don't try. And say we see for obi papa na ewu no agere chapa. Why young boy kwam fan papa ko go for here man money ba men san kana money san kana ma me aben no de amano. Money san kana papa ko for no tom. And share we see for man share we see bi ani ma me ni papa wu agere fom. Jefo no tie yo to for. San ko for no mo jefo ni otumfo nyankopon. Ono be di o masema na sani a obedi asem na asem na obedi no and do how ni oye ne be ma wo no so be so Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto obekom no we pray wicked bi and akofo how the abra no oba de we mfa ne senka amen ayi fa no Atrimuoden ne she ifa no Atrimuoden ne she mo from abo toba oba temwa wa go ba hwe kwan afa so bo ba me nkase ye ntia ba o but ye mo akola se de wanya international fight Debbie
so bad training. You won't collect your money. Do one harm, Amida. Me can make a sense about, but the war first to work on it's very bad. Project 1918. Bible never cast much. Okay. Can you be fast with Boneba? Bible say, and it also when it down, and it does so a wanty. Tiauba, Bible said Tiauba, and more Tim so but we trim Sakola, possible Trobia Kuno, oh Bonnet du Funo. And now credit beginning Sabrano, Sabona Bonma Frasi Kumuna, a bon, a man in effect view. But if on what baby so much for it is on Timing Cosun yet to my bet mamma did that the other day. Sa pain one, sa problem when you finish more Francis. Was ya Bobby higher than no. Papa, I'm wrong. What do you sharp? Yes. The boom contano. Yes. Na shame, baby, I was mistaken. Yes. Topic is Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. When you pose Otuaka, yes. Otuaka, they are very careful. When you was what you cry, ye, Yanko, ye, in a human cross. What's one considering? Oh, Proverbs 11:31. Verse 11. What's one considering? Verse 31. Was he a cheer or training cows as was he a cry about 10 years? Yes, he about 10 years. Blabocrano. Was over Cheka. Nan can't do Abonia for one chain. Nan can't be always what the Bonia seen. And not the Bonia for no Triacana. Oh, my dear man is a come. I mean, even what do Sabri? Why you from no Chabas or Coviadi? Why you from no Chabas or Coviadi? Sab what to Cosiana Snap? He not adequate. Huh? What to Cosiana Snap? He find when to the wood to San young one in the crown. Are you a binti? Sabi wako you obi atadia wabo e dia hye rubber bag ni wonu bi atadia na wudi tukwan no wonu bi picture e na na wudi hye wudi wonu ma wabo no si wonu wonu bi woniama e na gu wono akwantu wutu wonu bi wakwantu na wutu ni awura mama papa mo adwenya sabra woni mra ho so hina wo kwa no wo pesika dro ti na wonu bi kwa no ebeda ne atiawo ebeda ne atiawo mi pa chawo a common way of fancy unity, or by the Vanisanka, put more day. The body sa topic is a Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. Be patch a beto brebino, Nasa Atrimuoden way, not for ye know how they are brow, and then what do no quite make careful Nancy and Museum. So 5 years so run no cragging quite, and I do not pay him machine, make come for them out. I mean, you can actually quite, the patch of Sanya Marina, down your setting free. Setting free. Send it a saying. Setting free. Oh. Obadi amane senka. Amen. Obi adwin. Amen. Baby awugyina no kakatrim. Eno nyakopɔ fra wo nne. Se bebu ni padua wakonta. Bra bebu abrabo wakonta. Bibisa akwase seti wo bedi bim. Eso amanim. Wo bedi bim. Wonni bim da. Da bia. Na so wonni bim dia. Ene sesa wadwene ne. Yes. Na won wi a wonim de obenya. Sa bro betimi afra me. Fred 055 955 2686 055 955 2686. Romans chapter 2 verses number 5. Romans chapter 2 verses number 5 to 8. Romans chapter 2 verses number 5 to 8. Romans chapter 2. Me patch verse number 5. Osno wakuma den. Osi wakuma den. Enya kuma primu. Enya kuma primu wo hunti. Wabobu abufuo no. Onye ko poso no so atitaw. Obobu abufuo. Ade kai abufuo no Yankopon atentene ade ye da no. Wakuma papa bi akuma den. Ono bestu so onipa nyina adwuma so ade ama wo. Asem na abeto nu ade abeda onu nua ntam no. E cho mo fanto yie. Mo fanto yie. Ka den. O baby a wicked no no. What you some too much. What you too much. Bible say wakuma den. Ene wakuma priminti. Obobu abufuo no. Bobu abufuo because oni we anya some. Ni nyina wanti anya. Wabobu abufuo no. Eto abobu abufuo no. Ene te abufuo no Yankopon atentene ade ye da. Pane show. Oni be tua oka. Ono de obe so onipa adwuma so ade ama no. Ma so ade ama wo. Na wana ode papa mu aseto. Ne ode papa mu bu aseto. Ehwe ni munyam. Ene ne die. Ene ade empro. Wo bo mo dan kwa. Na Na wana wo fra tutupam. Na wana wo fra tutupam.
na wantie no kura kwambɔne so wantie no kura wantie no kura no tie de antre no wɔtie de antre no wɔbɛnya bufo ne awratɔ bufo nya awratɔ hello pacho wudi ne bia kasa free bento ka ye wadama miti wadama Papa pacho ba ti jam pa ba on shira on so Akhirnya dalam macam kita berlaku di sana di sini mana, ada siapa, apa, bukan di siapa, ni siapa tu bukan. Apa itu macam itu, pokok tu telefon, pokok tu telefon ada. Langsung, pokok tu sih, apa tu Papa. Bye. Hey, seriously. Got to phone, no, be a done way. Choky, so put your so do soon. I'm out house. Over house. But here you are, Mount Tabo. Hello, Pacho, baby, I got free. About Yahweh Shalom. Bichaya jifo ina. Obia jiso baba. Ami. Papa bidawase. Misho wache. Ai na de osaka me. Ye baba. Ya fi ye jifo afi nti ye me try o. Ai jifo bo ka ku antu me ba ye jibe sina bo. Ai. Awadi shina be bre bichaya jifo ina. Hello, yes, Pacho Dini be ka free. Pacho be ka free. Techimai, Mumi. Chia Techman for you now. The Bajo Yamisha do what my father. Ami. Remy James, here do. Angelis. I saw my walking. I just. Obia can. I sent a gun and was we said, what's penny fat? What's the penny for Coca-Cola? What's the penny for Yeah. Atrimuoden Nti Obi Nni. Afofo mo kan Atrimuoden wo asofo ni Atrimuoden Atrimuoden nyame ba ko pe ne ko pe heaven ako king ko du kura gina ko tin ko nyame asem na se wo obo di se masa wo wo bi ni ne program bi anga to ko jiman sami di ati hu di efe na oba tia sam wa abrabo be sesan e se bi fulu be bra ni onu ni wa sesan yo mu na wa sesan yo bo ko no wa sesan yo yitugu wa sesan keni pa do wa sesan minister say wo Ghana mo mo ye no do say ni asese asemo campaign o mo ye no don ka te asese ni papa Yawe nchirawo. Onchirawo so. Onye akoma so ade. Obia mwana nchampano nkofu ne ofofo tibi. Yesere. Na minchira wabofo, na minchira asofo ye nyina, na minchira iwi ya wasofo nyina. Asofo ni mpanyifo boama ngwajiza mkoso. Na minchira obia. Ya ntuonko. Era wase, obade echira bebre. Onye akoma so ade ma. Hello, Pacho, do you have a free? Hello, Pacho, good evening. Make you so bank by this. Shalom. Yahweh Shalom. Daddy, I mean, Shalom. On your case. Amen. Bibia, we be an accompany man and costo. Daddy, and Emma and Koye and family, the summer worry. And so anytime they are wearing a chicken, by many bearman in Nana, I watch her after. Oh, sorry. Omodiana mouse of was 20 I am Tamun Samunko radio Sunni TV Susa. What? Send me on the kinds of Wabra boom. Not to near Mary. And I may minima warrior no a mobile some warrior. And one who bay and a mobile and a BB say Yabu. I get the cat to Muswana. That's what I mean. Yes, it's our. And I say, Sunni bear managing. That's right. And I need to so very careful. There's a more worry you.
Odi tu aboa ho na mo de kwa chem papa sa aboa be ni. Adi ban. Odi ka ka mo abo mo wi na. Sabi Fred ya sa we e ma na amunya abutre. Esra wadama. Bye. Ade me say what change. What tie me ache, but they say no, wo tie me cha. Na wa separate. Won wana ma yase butu because wo ti bonim, wo ye nyina nkra ne mu tutu nkra ne. Eso di be mate. Na wo sabi Fred sa wo pese okoye ho ade. Na ho ade ye no so no, ye de amamo lesa na. Acha yakoje de dai. Atuto ine amane subi. Monfanko, de mo di agumufi o mo de monfanko kakra mo nyine. Monfanko, o ma me no papa ka chiro mo se de mo nyanie. Na monfanko, mo beto aba abon so. Oba de peja de sa de amam. Why? Acha. Monko, o fro papa na no papa nkasa. Why? Na de mo nya no na ma na so nti kakra mbenya to so bia wonye ye wo na wo kwa awade no. One ne nkasa. Why? Acha, awade insha. Insha Usmami. Very good. Hello, Pacho, odi be bia kasa free. Hello, me kasa free takwa. Ichi atakwa fu nyina. Shalom. Yahweh, shalom. Apostle. Yes, sir. You know, my do a trap papa. That's it. The Casao, the Papa Dumping. She had dumping for you now. Yeah, a quasso be. Okay. You know, Mamma, the Yamanon. We are about the assy. About the HW be. And to be sending Sanitariana was away Olivia when Yahweh shall also. Now, two animals, why to two animals see why. Amen. Why do you shout? Hello, Pacho, Diba, free. Shalom, shalom. Yahweh, shalom. Get up, woman. About the other men, where? Get up, body, I see. But you can say it a quaddy. Chiata, open it's my daughter. Welcome out and pa. When they miss no man can use maybe. Anna, I'm be flay. I'm a friend of daddy. I saw I send it scam and miss no man. And miss no man, you was never send his gram back. And just or send his gram and son wants to master school teacher. Get the next one that which needs go for a one phone with the other. Just what can work it. Sankrofo with you. I'm a tell more catch on that. Ya ka. But musu munyamuye. Oh, munyamuye was animal. Nye we bia munyabo munyamuye. Why? Sawadama. To the biswa when ni bradia na yan sa no. Ni bradia obetibia to self figure ma wo je won anye da. Wo witimi fro na bra odende wo me di niam bi fi wa ba wani so sister bi ani London. Ana we ready so kwaje niam. Wo bla bi ani Japan. O se na wa force wo se wo so ya kromfo ntinu. Wo bomodi akọ. Eti wo akoto aminem. Sister New London. Wo sister bi ani ho. The information no dey ma wo nyina no. Wani anything na won cat no. Was me ya wo da na so ni na bra de. O se sister yi wo. About the friend. Amen. Hello, Bacho, di maybe I got free. Yahweh shalom. I am Francis Kumasi, Francis. Check my phone now. So that is that share Udi topic we are sharing. We free Nema and Nema degree. Amen. You say I bush a phobia, so we will keep the now in Tiama. If a panema minima few moon freely. Oh, and now as I sit a cranky, Nima mean, yeah. Oh, I'm at the sea. Ninkwa ana haka the oh, the brothers who miss this issue. Omuna from Sanka. Obiti family, what family in ya? Umpo go go na ya. Anka yikura command ni afro. And living our saffron tia, oh, Kayuni Craft or the bat, say, living our tears, it's not got Yawa. Oh, my, it is Amen. Body and cow no yours why. Papa has more very serious. Abusuye bi obi wo tim, wadane medicine man. Man wo kun fi ofo. Wachemo. Debi. Wachemo wada. Debi. Mr. Wadama. Why be here? Hello, Pacho, di maybe I got free. Hello, Pacho, Nana, Nana yao. Nada. Amen. Or quite you mean, Nada, maybe we bit yosa. Amen. Atrimuoden Nti Obi Nni. Ya bio depending on what I just say. A hunting tea.
ahantan evema nipa aye akwa ni papa bibi ya tene o kire bibi na meka say megu security o kwajima na ke ya for kwajima sama onam Elohim ya wo so de maaya ante ya nkwa ne yakọ hwe na abrante ekwaku yubi won asu yeah akati Dani asafre biom. Hello. Hello. Yes, bacho di me bi akasafre. Me kasafre sumo. Mi chia sumfo nyina. Yo. E kasafre sumo. Me ji so mi chia sumfo nyina wadama. Me pachao apoto yakopo shira papa. O shira so mami. Yakopo shira papa do etuma we. Amen. Yankoponya ukasiye ne muslim na pati meni kukumashira manzi ne ana bisi ne me friend very good yankoponchira papa the whole nation yankoponchira onya ukasiye sana upitia ekani penya my muslim pa eka yakumana yankoponya ukasiye that's ebe tire ne ebe ade isuru nyankopon tinguma amen oja ukese e da se bebre papa aba no eji mefro na mepe wo personal programs how you mepe benda na match na ya na me ase very good oba de nsha bebre onye wakoma so ade enfa me hello mpacho odi me bi agasa free hello. Yes, sir. Shalom. Yahweh, shalom. Macho, you have been look at the feedback. Macho, I was a casa free. Macho, look at the feedback. Damien. Did you what I'm casa? Papa, you miss anything of free to me. I will be update. I know clear the person organo. Nti Obi Nni Ahoto papa. Yes, to be free, free, papa. I yet more days like a year to be a need. So enough it's my GDP. Amend a Brian Pet, the Yambo. After the mission of a minister of a minister of Obi Asia, I give enough for you a future, a man home. And yet, I'm big again of our future plan on the mind. The fact it's more dignity, a jabby, a man about bread. It's more dignity, a nabby, a man about. Papa, let me say about the shabby. What him said Atrimuoden bi a obi aye ntinu wasi abusuafo bi kwan omunua ba ko no timi nya chance to kwan kwa brochire eno obo mode abefa obi di nakọ ehun sika nyina kodu obi nchan wadi sika no ama bunu nua na bam Atrimuoden bi obi di aye ni nua wa kwantuom nti Osi Ghana kwa wonsi bi. San say sika omuje so omudi si dama no o ma anye dan o ma fancy o ma diska no. Atrimuoden bi obi di ye ni nua dendende wo Ghana ne say watie ni nua no wa kwantuom no wo pa na bu ni kwasea onya bi ma no enso na ni ntinu ode ni nam nuro so won Atrimuoden awum kakana unia no nyanma no unnim basa utu kwanda ana udi sansamfu no na ni makwantom nsam a ka unni sansamfu no ntia unia bebre wa kwantom a omunia no baabi omo tete Ghana do baabi omo de omo tia kwahye ni baabi omo de omo nam no ipa choko sane unia no unia ni free sade no ase ana dwemi so baabi a waso hu mobo amen amana na waturu betomo yes Verse chapter 12, the Bible, verse 28. Verse 28 was a train kwan so na enkwawo. Kwan so na enkwawo. Na kweti kwan de. Na kweti kwan bi so fa kweti kwan bi adi onua bi. Enko owuom. Ade wo be kwa wuom o. Mu de munnim niam e fa na katua. Du be kwa wuom onua no fiakom kan Atrimuoden e wo mu nti be ade ne nam. Tamu nua taade ntimi de tu kwan.
Missing now Obi a friend saying Obi Obi baby baby and Obi so one on so I draw away and say what do you come back? No what see about you about no ordinary you know what did that one or you are catch yourself wearing a friend say SMSA who couldn't have the natal or no. What would you also yet? Obi Chili will be a Atrimuoden which is away, Chili for we and Cabin Chili for about so. Medium Bonnie Mojan Chapam, but the other was a shadow near the Asso. Amen. Obi no one will be the Naqua baby. Ah. The Atrimuoden Samuel. Nippon number of account. Debbie. What did John woman ever? Obi to adano kutakwa no wonko de bia so tefa ko ani saka de bia no ko bi nso anyama mfamra no ana wodi wonua mu chinchini ebe wanda ni bayifo daachi but wodi no na du ba bia na spirit na kasa fa no mum wanda ni dimo baby e china de na wo se wo perfume wo your how na de ma nkrofo no na ebe danya kwa wo maso eti ma wa nya sharp why kakra ye Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto sa ahoto no ani hode ma wo no eye nyema bi awayo ana esi kwan ama depa andane no miama ho hello pacho di baby agasa free mentum kai wadama hello yes sir shalom yawe shalom edan mpoma oba de adome ho ye edan oba de ase amen Ajana abone for some open here. They say Obia beti penia. Or pese Obia or one chibia or panshe. Pia so from na. Ah, was of go. Kono kwa. Aha, onkwa. Unya so besan obeku. But you wa me ametiase. Eni pesu na eni pebi. Na ma won kwa masa hu boni ro mu. Say yes, you Obi as of penny. As of penny, no, I said, Obi Preja or Nasia, one abated to no. Or I have a family friend, the Panetta solid. Because one goes school, one more degree. What changes there? About the shell. One shell, mammy. Body shell, mammy. I want sorry, Musupa, papa. One sorry, papa. That's what it tells you. See, unko wanim da. Ko wanim da. Enso yango pon pedwuma ne kankro. Hey, mo me yan ni yo. Na. Hey. Yankasa. Yankasa. Hello, Pacho, di me bi agasa free. Pacho, me dia Isaac, me kasa vita kwa. Isaac with you. Shalom. Yawe shalom. Today I go point shira papa na sama bia o try in the money. Takwa for you sha. You do a course in the banokra. Ya nejo papa ya ji wat. The bomb by say yakobon ko so shira na o ma wadin ni kwatenti ada o be tu info na o try. Atrimuoden aso wo kan die e be yanka wo bon so yi ma ye de bia because aseni to binti wo be papa ene otena o de boni betu aka o Atrimuoden fo onye Atrimuoden fo compressor wicked no nti people bre no ase omuboni a o de betu aka nti bi otena obi a wasa wo bo na mo no kura benya wo mfa so na afi ono so ekoye akwai bibi a se akwai wo den se wo beye nti ma bible asem o kan se bibi o papa ya no bedro no imi hu se ebe mi go mitumi yi obi papa no bi so di o kan no na se wonu na so ye papa no mitumi tena se din se bibi ya bi kwa mi nya obi papa bi bi so mi tiwa na ma fine actually fine memma wa be mu why the rest se ko so ada ti e fo sa na afoforo so a udi ni pejia ya so bana di ni angopon enzo sai na every home so you can takwa pimpa wonya botra ba di aduba ya so woni ma che wonya botra beba why oba di nchira mu nyina mami amen hwe odofo
Obi apaso yo sagifo no. Wish you agifo. Obi apaso yo sagifo no. Wish you agifo. Wan hwe nie no anya very careful. Obemo amumu abedane ogigifo. Okay. Agitu so apaso yo sagifo be shi ogigifo nso. To come Matthew 24 verse 12. Enam say. Was enam say. Amumu yo be do so bi amumu yo. Wo ye the papa no de boni atua wo kanti. Omudu do na to ano beto. Amebebre ano da adu obi bebre so omunya papa biom. But wo so atitie. Next do be gina kodu awie no. Do be gina no akodu awie no. Ono ne ye beje no. Ono ye beje ne nkwa wo. Eti ma obemummu. Be wudi akira be ni papa bi. Ube ne boni ube ni papa bi nsa sifam. Ube ha bi ube ku obi. Wa bon obi pat obi ade boni asiu papa na no kwan. Esi anam enti wo so wonya papa bi but nipa na oba wa kwan mu no. Ayi nipa wo no ye ni papa. Wonsam mu no ohia no ebeji ne bebre nkwa. Ebebo wo so daache. But wo bedi obi boni a wadi wo na chi amma wapo nipa bi. Mesama da ma mo hwehwe ne bi. Yes. Na bonfo na dos wo gro ho a wonya papa da. Da bia. Ama do abrochi at say wo pe ba bia very difficult. So obi be jiwa so odo konifie. For na no do obi aye bi ntinu. No bi wadwuma nu ede na so wo mba ka cho se branye yemfa wo do obi ko na adwuma mu na ando ko wo no ho am ye adwuma no ye den epam ni fi adwuma nu enam ni pod ni ko adwuma nu mu no enam ma ye pam ni fi adwuma mu eti sabre yi o de ahye tirim se obi san se wanye adwuma bo fro obi san se o chale ho yo se wonye o chale na on try so benya connection ma mi o se wonye obu otimi si vacancy timi ba adwuma mu onu timi so timi fa ni about o to ni se na anu ade bi na beda wa mi ma mesi ba ho a ye ba nam no so mi ye pam mi fi adwuma mu wonti nu ommo bia ma ne da bi ommo bia ma ne da ni nyina fi ni pa bi Atrimuoden sambi nti enam se amumu yo bedo so se mumu yo ankofo di boni betu ankofo papa mudu do na bedo bre do na no ojo next do be je kudo wi no so be sew e mo do na no nyo be je kudo wi no do betime gina no akodo wi no ono ba je ne nkwa bisu obi tifie bi se o obi ase otime bua ne fie fu obi e obi otime ase otime ye moa but Atrimuoden bi oh my brother who can some 116 Psalm 109 verse number 16. Psalm 109 verse 16. It says one kind of obi as adoye kekonim yo. What time obroni no hiani? Men kasa sabi bia kom obi bia o. Enyo obi yo sabi wa cha de ne no hye wonya bi mo bia no nya Atrimuoden. Nam so one kind of adoye enne bi mu nim adoye ye enne abamu mpanyimfo bebre nim adoye ye. Na what time oni pam obroni no hiani ti. Ba nam no so abenya party power no. Wo no. Etema udoniabo ama udoniabo eti abawo so eniabo eti eba ne santira mo tram kakra ne yi mo within a short time na komodem one pensionati mo pensionra amene untamati amanhya ne mo ntamu wa Atrimuoden amudi di nkrofo nti wasa no me satade ekwa yem sensuo obi wa boni awadi to otam nso kwa so on ma ekes ewo unom pem se ngo obi wadi boni ama na bibia de ni sabeka bia na enome ayese enome ayese atade ene ya tamu obi fra babonifu samunti oni asempa oni atentrene debia bapon sabre obetimi asongasene a me na me 0242 32 7172 ana 02072 11337 kitu obi ensa boxing na me bo a obi ato gloves a shamensa se me nko Mexico na me nko broni bi na me mo no ni anyi ska na me chani o Ghana e na o ka no kro nya aboafo me ba na me items bia begu an ka bisam se kase de wo mu ya he ka bisam se ope anwa ni bi dabi mamre wa anwa dabi me dia asem na ebeje wo nkwa no enam dia abra wo ji asem ni di na benya nkwa pastor se yenko ma no ne yenko ma no ne efms nko ka me twa ni ti akura beta amana so ati yenko ma no ne yenti o kakra na so but shalom Yahweh shalom apostle obadi we shalom but Isaac Germany for you shira wa kenka for pastor Mensa living your penifo ina na onshira aboafo a ene wo mboa wo ma wo den sempa na ebawi eba ma wiase ko begu aba no akanya edi be yadwuma eba tasa aba no na ya nanti ya we hu suro mu
What is a ho Africa there, they are making leaders in the crown. Ewo asem. Say leaders now why into papa mama onipa bebre papa say adwuma wo ho a nka bebre sa why abonifosam nka wo monye obi de wo ye ne dem for be but wo do compare Africa especially me krom Ghana embebu no go ho pa but adwuma onipa no we screw obey kra no ayedin ama no enti so bi introduce abonifosam ketwa bi kire no na okodi so say open your obedient na odi akire nti yesay leaders no omomboa na ndwuma ehie o papa say ndwuma sam de ehie o o membi ndwuma nyim bia no emu abonofosam eya doso me say wo ye den obedi boni but say ndwuma wo mu a papa bebre sa abonofosam wo mu de akire obade wo nkan ho no hu ye mobo na yen so aye tie nsem no yen fa nsem no yen asem no yefo na yen asem no etiefo ewefifo dada yen kra shalom ya wa shalom ba di nsha bebre zi video bi obi ma obi apotek obi wa usi nkoko no cha akoko no a ka fa no ko live o so ma kwan wabu no di na she bottom diwe kom sa nipa we no koko be we bottom na wa wi am wa wi a ode ko no sa nkoko no nya ode koma choba o ma mi yeah otofo bi o sa wo ya wo otofo no ti quotation 24:29 ati Proverbs 24:29 chapter 24 otofo a wo toto sa na maybe sa no you very careful verse number 29 ai bible ngasa Nti Obi asem 29 verse number 24 29:24 do you before child there wa when you crom for wo to crom no there no wo crom for child there what time okira o but what to trouble mo o tedi abon so nka ya boni beba o na beba wo fie hobi na so nka me say you boni kra crom for na o din kan ba whatsapp o so akoko wura ne ba no kese no a obefo dia ma wo ba share we ma me catch am ba dia fa ni san kam amen eti jai because when you say nkoko you odi be yem nkoko ye bubu am kom obi nkoko we sibi sa no so you very careful wo a wo to wire hwe wire ya san fa bla biom anka otwitwai obi na eto san nipa no oto no woni obi wa ma obi kwan bi wa mo hwe be odi pa kofa eko wiade e be obi kofa ko dan asi defi o akọ complete building akọ twetwe wires ni nyina twetwe cables no ko ene bi tutu meter nyina wonya adwuma ECG but uto meter wo ya hwan ya wonya adwuma wo ECG so uto meter enye pipe a friend say water meter na wodi besi wa yo no bia betu hwe nanim a wode ti won maso akamekom aso wi akakadu boni ban we come here see madwuma we o management Ghana o mpengeda enye obia no disable we don okwa kura sa de otie sa no be bebre wadwuma mu ya kromfo wadwuma yes bebre ya kwa enye no bi ta achi a no enam ye di koyi ono onye adwuma ye o company na friends enam na o de kon anu oyiyi ton no eyesu unipa ne kromfo ye de o ya kromfo ode be kwa adwuma mu eti eyisu ba ne ye ntawa sem to mo ntwom mfiri se su bone no because we be a box no nti omdi kokoso oyiyi nam no bi eti esobate oyiyi nam no so owi ana kese wo awo so koto full box no obeka se di oton nam no why dey we nam eti so obekom no almost all box ni bi wo almost ba shi no asache she no kind of afra eti wo ye no nya ba 3 boxes a no di afra no nya 3 box no agiri sika abonifosam ni Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto dabia Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto utin fa we so ndi ye antim da dabi obade hu yamabo amen bebre di wura dwumam adwuma ni bebre di wuram pa obo
wo ya kwadro na kwadro ye no mu no enti no te sa obekom wo fo se on complete bid na ya ye wire no mu obi antwam ho obi antwam die ono anya ni sun ni ban no o wire no anta chire kwa so on kwatwe wire wa ponche no bokwa ho nipa dodo otimi twam no ba ko fon kwa no se mi twam mechi ya ponche so on se ne subanete no etia yesu Tisanko ye person trust almost some wadre the book of Ephesians chapter 4 verse 27 no ba be ka sem bi asem no kan Ephesians chapter 4 Bible ngasa verse number 27 no how you about Micah chapter 2 verse 1 was mu ma bu nsam kwan me ma bu nsam kwan o wi fo wi ade o wi fo bibi setan e bo wura mu na ma o yesa no dem mo mo de fa ni nsa da bi aduma ne ba sa oponfo no aduma no nye obewia Sabra make so Obi plan negative and positive. Okay. The book of Micah chapter 2 verse 1. Verse number 1. Was a meme for nu was a meme for Obi oye meme Obi oye meme wanya da onye o meme for no nipa be onipa sabe wo ye leader wo ye foreman na ye tuaka na wo se ye ntuaka na wo kase ne bre enye papa dabi aye Atrimuoden Sam meme for nu o meme wo ye meme o meme for due wonu dia wana wodre amomoye sam ofe wonsu a wodas epran anyone who says body woman pass or damn pass no plan what child you back ya no pahima moyo miss adekuna ade be che obeye papa plan if say I want is to me mu say I want ni to me I want a spirit tinimu wanyina nue some crofo na gire bonni no mutu wana mo ni nya ve yes I am very dangerous mami mi na me pon yase me braso Sofo Klasa sumje yankao ya frame Steven because of free Saudi Arabia Sofo ene preaching wa preaching ya minshira wanya okese asamuna ne ba ye no ayese asamno ba for me asamno akama kuma pa tisofo so wotse enka na yumre ya Andrea Srose Pepese Enamoso na mefa uradi ediye mi uranu me kraje nkwa frise asema ukaya no medi bi blue maye bone maye mumuye a sofu mitimi urese enne manume hopa Sro sofu ede chinyamie nim na msume faurade na msume nya kupoba Sro sawote menka na nyumre ya adisradie Sro asamono echabe Sro pa sofu obadi homo onye wakuma so ade ma wankasa do anu apem aka no so obadi ya wese on fa ndoba mizia so no opi do a e ado sachira pono na fa ugidi ana montu ne fam also on popo ni fo bia ni wu mo po ya ado sachira asema me di ba yi na nka ne just na mfa meto keke e de beto wo se ye no bi ete sa no eno nyankopɔ hwehwɛ si e be free yakwa amboni so nyankopɔ nse ne kwan so awerɛho About 2 Corinthians chapter 7 verse number 10. Unyankopɔn kwan so awerɛho me ni bi na aba wakwan mu unyankopɔn kwan so awerɛho ɛyɛ adwensakyera ɛkɔ nkwagye mu so wura akunu wanu wo adeko ɛma wona wonu wo ho ɛma wona wo yɛde wonu wo ho de ya wɔhwehwɛ no no nyɛ me ka sɛm ne kaka de atuatua waso dabi na mo de me ka kɔ wie sɛ ahunu bɛba na adwensakyera bɛba yɛ atwe wo fro no wona wɔ saa bɔne mu no so yɛ dɛn ɛsote de oba de asoma yɛ no no tinye kasa tia niama tonton no ɛno so yɛ wicked yes Atrimuoden pa so yɛ Atrimuoden papa wa ni sa de yɛ adwuma to kokunti so onko ho ajana tu ebi na wodi abra so adem ajana ɛna wodi abra so adem ɔno anim sɛ ha wondi ɛmfa ha wondi
ɛna mo de awura ɔno anim sɛ adeɛ yɛ hɔtɔ yi ɛfa so obi ani so obu anasɛ ayan obi akɔtena se ama wawu ne bibi akunu obi diabetes akunu because of what nsuo ne nneɛma bi a wo so wotontɔn no a wickedness ɛyɛ ha wɔndi ni bi na adeɛ abɔ na ne da ho pa ha wɔndi ni bi ɛna adeɛ woni sɛ wodi tia wɔndi ɛso so wɔmfa pension no agenda agenda tu ana odi awura so eno si Atrimuoden sempa wickedness papa wickedness pa ntono hello pacha udi me bia kasa free shalom Yahweh shalom apostle awade Yahweh nshirawo so mami me Bible kan for pastor Che pastor Mensa awade nshirawo ina amen papa your friend preacher them kasa free summer boy Sama boy for chiao we na ya feel pa abada da roma ayimre so amo ahoden ma ode asampa no ode abreye Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto papa and ya asemo we bre bi kokoto na modum nam no nipa no ye wa hye nam no wole nka so sana cement paper na shaase nam kitwe bi na guso ohwe ya no problem no hu no ka jense mami nam we nam kitwe we ni bosi ohwe wole nka no cement paper na shami sinye Atrimuoden a to ohwe nka mami no betumi ayese edo bo ade ase Atrimuoden bia mo no modin so betwe no afiri wo sense bia ne de the Elohim Yawase, a bomb pass Elohim Yawase, on my ashafo ne tiefo ina papa madana wabofo. Kakra ubia even so asene. Na asampana abrena would abrayan. Said the bear Yawa veterans are frayan, nay and so. Bonikitin kise woman aina a frame. Na yet me aso Elohim Yawa any. A you may papa body unshirao, no more wedding. Na shira wa boafo ba omuboa mo de bia wo ba wo shira mu ina shalom me ba point bi be konkro bi so no ahemfo abusua panyi wote ho adentina wo de hye a wawu no moama ba si tam ni film pa so ba ko bia me si mpa si be yi video bia wo you say o ma yi body na free adaka nkura o serious no mo twene fam request ye so di some granny they say ya guru fun mummy ye bibi yo mpanyimfo mesramo ifo sorry o mon kasa ahemfo mon sorry mesramo then the phone be dia agro say they say Ghana baby amadu no oh no hello pacho di baby agasa free shalom Daddy, Mary Obade Yahweh nshirawo. Oh, Danny dan sampa de maumba. Danny dan sampa de fauso de breumba. Mission no kese. And asama de bae no, asama no mudu. Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. Den na yenso mbrante ayisi den na ebefu. Ebe fani se yeso entwe ho firi ho. Yeso esan semi. Obi a okowia why you said then I like a shock kini yes so me nkon bi yes so nkofa say sign ni gwasi asama okay mudo na ya hade de wa ne say obeda woda awmachi no na we light call off what did I meet light no call off obejin so light phone dum nto mbaso adobechina oboko akwacheke u mitano na mitano mbo ai na ni fona jojo sani twa tu mitano ko utuko Atrimuoden samtantam misha no yo kese ani dare mse ni se nyini pepe bi se yempe mse Ghana hawo Wade mchaso. Chaso. She baby.
transformer ade no di ko disconnect na nkasa kwa won say eye ni bere boni na aba ni munya boni fusem ntinu enye ye di disconnect we eye prayer no eye we weather for the direct daddy okay say prayer bia no prayer say ye why bia nya why sa ye prayer bia nkata ho ebekun just oko am okay buru dey use so oh yeah they will try there just why it would for back one side mami the other side ni mami how dey no watch we ko twa pole no of course we disquality interior we dey pole ni baba hu o pole ni baba we dey pole ni baba so the second twa na shiki o e asemo se kushi o we dey baba pole ni baba it is we twa pole no ama pole no tete o e baba ponu anodi di afru ponu eko we nu so no eno nu kotwa no go akotwa no atwije so ni obenya more cable obenya more we nu wom kopa nu wom atete wai no oda e won we pause no mama ye eko won gimti ya hade ya sebuno oba di woman bobo hwe ukotwa we aye den oh David I know what you're on money versus life choose one what you so money a life na giving some say life na kasa culture to cry your life you're neutral yes and a life oba di woman bobo hello Pacho di you be akasa free. Hello. Otasifo Elohim Yawase. Dewe imbiri wasuma no sumofo Apostle Dr. Philemon Oku Adjuman. Odinama Ghana ni biasa afi ne nyina. Apostle awona kasa Ghana nyansafo. Ani biasa nyansafo etiew. Papa ende nyimbiri so obade Elohim Yawona modo. Ama Bible na kasa papa se Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto papa Atrimuoden bia obi boy no ende se gino wo mpone se le kanokro kwampa obi a free there asem na le kanokro kwampa wo na ha ma bi wo commander se mo gboni dini sisi ala obi abehu na ababan impo nkro mu gu afalunsa no hina no omugbohu de ma amaban papa de de ma amane bokopum no benya nam no baba ne bebisa ne de oto abese ma ahin no ba kire wo de he no ko no nya bi de papa onya da no no anka se be pay ma aka kire wo no wusu ko ji bi baba na onya da Atrimuoden na nanka sanga no wo fa asokol onfanu nkopu ni bi o so na ha mafoforo no sidem ana wo bisa ne de ehemfa no papa no ko ye de no nya na papa na ama ha mana no wafa asidem no omo no wrong information na obo ade nyankopon tesu no wa onye gbo lege na eyi nsulia nto mama nam no ugupum no so wa won no wafa akolomo ne de bia nkwa nka fana mfamba the next day information bad information odem no wafa ase na ha mana odem no wokoi na wa won wokoi na akwakoto nanim okay wa pa nam na aba amama onu mumu na onim do bebia na mena de no mama okode bi okoji bi de ba no okoye no ne na firi mama apan wa kasai wo oponosol apostle oponosol no say yakaba 45 to 50 meters apostle ehonu wo ho mu hu asase wow hu pa hu bibia ayasol wow na pono no wo to agbomokol network is yin edwuma ho no kodu na nankasa su na efiri so asan so asai efiri na odo free form na odo koye no efiri na akwa sei akwa be na obafa na efiri na wabo form nankasa ha mana no wafa asidem na ogbon leta na wo koye wo mo na obobo trim nti we wo retwe won na abo form anede wunja na mani nkapumai apostle Atrimuoden no nsem na wa ba de Elohim ya wo nshira
me say sofo babi akaji ha me bi atunu de ha ma no onu no obaye wono kwankyerefo so ka che wono wonko pa wonko aka no mama wonko ha ma no we ready to wokọ pepe na sofo ba na si wohu bibi nti mama wonko na wadwen ahụ wobọkọ no na amafo wokọ no wenya nam no da aba na one day na nkasa ka che no we do ọkọ na adem nti wonkọpo wo crop no ebo no wa atew ema up to now menu kese ebo no ko sofo ba na numa asem atronti sise edwuma na gu atronti ifie mi filimu ebusu mi filimu ha ma na ma 1 na 2 na 3 a wadena atronti papa de me edwuma le ba se ni na wogu because wokopun no nya nam na waba sika na anam na wanya no sika na oda gbo sum no oche mank na oche no de masankofo no no kọ no leta bi obobo ojibi ayewe sisa na asankofo ni na wa asa edwuma ni na wogu apostle ewade mami nko no obi mbre bi obade isi obi ayebu disaba ma yi ayan chekoko wase ojibi aka creation so wa chekoko die difu be difu musica Omoche koko ya chekoko wase so di koko konda how about you ni mama amen yes koko Rosa papa na za uza koko no mkochera buku tata wonrai o se fu aboka baye mo fu aboka na makaje we wu nyina ade obi bita ode asani esisi a ose odai onyane ya ose odai onyane we de mo yentira no asem kakra we de mo yentira no asem kakra wai we yentira no asem kakra we de obi afọ de amai bita sama obi kaneni o bia kotu mita ni na du bi efiri o breaker bo wo jiposi o tiri de ko ese yi for this answer o do ba dia se ti obi abo de sama wo di Atrimuoden we wo ti Ghana wo yo mambofo onya adwuma yi sigi otu mita wo de kwan enti munzo amototo mita no moso mu dia bonu fusemu mu jae to mbe jae tu mu jae tope o mbe jae tu obo wa tofo nti no mutu Bible say boni be kuma boni fo the book of Proverbs boni for boni fo nsie da Psalm 34. Okay, Psalm 34 verse 21. Boni be kum aboniyefo. Bible say boni be kum aboniyefo. Na wona otan otini ni. Na wona otan otini ni de. Wo be brewa brabo nu. Be brewa brabo. Proverbs chapter 20 verse number 8. Okay, verse 21. Wo kom na fokuo bi na nkofo bi abo. Proverbs chapter 13:20. Okay. Wo was at bi enu you very careful. Oh, Proverbs chapter 13:20. Bible say wo babra wo ni wona nim nyansa na mabra nada no nyansafo nada ni dan nyansani na de oni kwasiafo bon ohuna mane obetutu mita na obetutu obeyi cables of nkrofo we uncomplete building na be di wu obadi amfani wo bon ncha what no hu mo bon no mi age such a promo o can Proverbs 24 verse 1 to 2 tie Bible Proverbs 24 verse number 1 mapo into obadi asam ma hu mpreo o se o tie mi abrante ababawa mesew ye e ma hu mpreo abonifo ho awo boni die ho e ma ko no sa ni o metena so obetimi ni obeplan evil obeplan adie bia ade wo ye ne be ma odaache
Omakuma dwene osaye ho. Oboa ne plans nyina nye plans aye positive. Ebetimi di edi ye di aba o. Eye negative atwe wo man sign, negative atwe cross sign, negative babusua, negative say ni pabra ba eka wo ma. Young boy. You're very careful. Yes. I want baby I want namono. Yes. Nya bibia na ye nwuram. Nya bibia na wia. Nya bibia na wia sabi mpradu asa betimi di ye. Debbie. Sika do bedi ni na. Na so ochira asem. Some the topic ni say. Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. Oye bibi ansa ne fe ahoto ne sai. Yeah. Esai a wunyam ahoto di wunya wa so mojo. Oh no. Ya fa la so ambie. Ampacho mo ho ye. Oba de adom. Shalom, shalom, fi Korea. Papa, ampacho mo ho ye. Oba de adom. De bia otu ye fo. Me so me futu akra me de be ma o. Papa ampacho ya rest ye why na didi ye na ye exercise mind. I said o see a fresh boy here me fedo do. Kosoa sa wate. Pacho Oba David ni. Na topic na hu hia pa Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. Eh, Atrimuoden na me bibifo na ye bre yo. Sa Atrimuoden de wabɔso ankasa Atrimuoden Nti ama bibifo ye ni ahoto oba de ache ye bibia oba de edi nyoma pa a ne boɔden asase pa wada papa bibia oba de ya wade ache ye bibifo ne Atrimuoden Nti Atrimuoden ne kofa enibreba ene ne kofa ewudie ba ene kofa edwaman ba kese boni na no house enye Atrimuoden a so utrimu nye de a untumi eni sa boni no utrimu nye de a ummokro no utrimu nye de a ummo edwaman utrimu nye de a uniewu utrimu nye de a untan unua utrimu nye de a kese eno maboni ekosi na Atrimuoden na membo so kakra wo hwe Proverbs 26:27 or say dia opia bo na san ba no so eno e bi na se hono na nei abuba wo de kogu site no mbetwe ko enti no mo sesa bo ne de mo nyina ye sa Proverbs 26:27 e komo mo se opia bo ba akokora bo ade san ba wo so a mo asesa bo de e bo na e be ya mo ankasa adai na mutrimu odin sa omo wi iron rods ye wi anade ye wi blocks ye wi cement ye wi tiles Chese adom be nya biom wi outside ene abuba nyina utripu ahwe agu onko no bi ekotwa fa abokwa de nwanwa wo musani na de koye nsema kosem obade hu omomobo na omo nsesa omo adwene omo ntie apostle Kwanjima the dynamic preacher a wasesa youth bi brebe ani mpanyifo asomdwe eba Ghana ankanye enye apostle a watie gina na all sakra command ka de ko nyewu enen kwara twi drugs twi shisha mi afise flavor no ena ede do na ese o novel system uchi bremo no ebedu bibi ade tin wa wonte ejanan kan wa wonte jinso de wa wonte o novel system na wo sel na won wa say school for no ena se say o mu bonu eye drugs akese to mbenyinyi no na omuni peduani na apostle yeda wase na yenhwe Atrimuoden so a ekoso e wa akromfom ene obi ade a na wewia uti anyeye kwa wase du dem na wofun krasa aka ho ene obi de odo e de kotwe empla anaso the correlationship obehwe na obi Atrimuoden Nti o penny de na sacrifice o penny de na kwa gine dro ni sike dro obi fra ma obi yire obi fun ene mema hu nsuo nyina wo na oba akoda omo fa ekoton de oyedru Nti Atrimuoden no ekoso Ghana pa atuafra omanyi na ewura so dem ena sofo ebi ton nyoma edi bu Atrimuoden Nti omo je hiafo esika kakra omo brenya no na osha ena treasure so ono so so ton no mani na wi na wo bu epo ni na wi a no mo so wi a collection ne sika na o di fi miracle items ni na no oba bi eja bebre
You go last one, you go. Shalom, Apostle. And that preaching there. Na Johnson, me, more can be bear movie bear, me and me and Yahobi, me, dear. Then so, the old cast of wires of Mutuche. The fear is in Okumase. Uma Echa Ama Copesa, a beco for the air conditioner, Yinino. Uma Trinin in a inti. Say, my yes, Semines car, me de Baye, the Biade, a Punatutum, Amia de. Aye wires, this and wire Nina completer. May Jason me place may be the moment dear Dimmy, if you know, no, a free surrogacy firm, a ye coppers, a ye woman for the air conditioning, the wires in the in a woman training in a better yet me training in a I hope any pebby or hydro bonnie or much. Yeah, we by line is to be a cabin with the bed. What is now? You know, I say, and the system abano. It's a chance a police for Mess Ramadama. Me preaching, dear. Ghana Police Service. Yahweh Shram. You were tear for papa. Mumfan Quadrim. And Crophobi Neto. Bias no. Yachi bias no bejai. Yeah. Yachi bias na. Omejai. Say why not of uncle. Who go there? And I'm a boy snedom who was hiding. Omun so why a beer. Omun so cable beer. Yaba slebebre. Omun see a say you many one, but this will be all management a day. Now, company nuclear see dying on your own building or the wire or any wireless. Why don't you wires in Yako? The end to 1 night tunnel. David Bray, you can. Yadi, almost use Bluetooth. You got to socket, you say week way, the socket line. There is socket in Bubomu. Socket, do I know wire? Cable in you are what the Bama socket. Says socket, no call you a swap any game. Eh? About the one, Mamma. Amen. You say, I can say, I'm a construction way piano, a crofo, a bow, a boa, non crofo, yabo. Blocks, non crofo, blocks. Cement, a back site, non crofo, cement. Where's Islam? Maybe I'm with the your crowd. Maybe I'm with your duty and your back, Marco. Guess a dear channel. A bit too brave, but that's where Giano. Sabra no aqua. Guess not baby. It's a banisa. Emma Ahoto. The topic number Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. And young prem. Why you have to walk? Takofa Kesabra. A brand like ye. Send a mecano. So much. Now be infants and panimero. Any more and like a topic can be bano. Can be teachings about Israel for and Iran. So ceasefire. Abba. I may try kakra because one casa menu money. Move to parties. Move who are Abeda ceasefire. Pioneer bo so trading point Kupo. Na ntokwana ntoaso ni answer benya system bi. Ami PSA because of Israel and Iran war. Ameya aban kasa because ya TV pay. Say because of COVID-19 and Russia and Ukraine war. TMPC beti Israel and Iran war. TS Robert is almost with Imra. Amen.
one so akasati nyankopon ena Israel nyankopon maya sabusu sam ka no ena nyam masin kom no to bomb no ena Israel ya to bomb akoto no to bomb to Israel won to heaven David mo kasa nyansa ena be kasa nyame mi obi se me se nyame bi ni ho a wonjimi ndi Israel na mo no to masa wajidi ana akutu wo akutu onyankopon ma yakutu ba kwa sensen ba kwa ntangari eno udi hwane wona na ya tangari David Isabio binyina yakutu ba kwa sensen ba kwa hwane biso na ya sa tangari wana so wudi munyansa na peso foso adwemponi ba otrimu a na keka sansanfu no udu usi boni kwamu a na obie wano kasa abusesem no yes sa boni abusem we emfa oyi emfo papa mre woda achi dabi bakono chimli obi kam to na bi e hospital ye ko sayare fo ho mo a o hwese de bi dida ho mo a ye bisa se asumwem pesem bebre Ubi wanu kebuzu sam na wie. If you to be no shout for help. Islamu, uyo mukasa yi. Topic is say Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto. Ni ma Atrimuoden gu ahodo. Wo on mariche. But I very wicked. Papa. Oh, kwa fufuru bi so. Ocha de twetire. Ocha de wi ade. Bon, neme bebre to Atrimuoden baby wo bi apo, wo apo chade. Te gunkontane fa no Atrimuoden ne wo. Man be very good. Ni yamu ye. Nanso so no oni abadaye ni wo mutimi nkipu akola. Oh. Ni say go adokro ne sadwie. Ono ye no buy one get one free. Timi we me yin we mi nyino. Why ni yafo sa aja na wa aja na tu. Yeah, so oh nkwa and what did say wo de obu say obawo no ono mo nya papa no we na go oba de amfa ne senkan yapon pasa chei papa yemfa e shira wo suma ye na de asem no emu odu ebusiafo asem na abato dwai Atrimuoden Nti Obi Nni Ahoto yenso dwumedi mu yenso apostle Okwagima titre mebunu yenya ade papa. We are very lucky to have this man of Yahweh as our spiritual leader. Ti asamono na fananti na yenso na sene na yenso portunu na nkwaje sam no abrenya brebia no entumi inflow. The number is 0242327172 0242327172 any number no edini ye Philemon Okwagima upeso support wa so fana mana kitwe no isa ani yenso na sen na yempia no na sampano ntumi enkoso peso de mo abi efa bank so hwe screen so bank account na da so no Eco Bank ani 144145903 account number any no mo na fa mo akakra no fa support na nkwaje sam enkoso abrenia bri yada na me fa kwenye so aka kire kete krachi force living ya we krachi ani edu ho ankasa eti ye wo krachi wo krasek primary ho ena yishiemo for number 0246 820766 0246 820766 ewo krachi pando for ani enche living ya we pando ebe activity no saranso ena eye gbogamefo so enche na living ya we ba ho gidi aflawfo obade onhire obi biada living ya we etuetua omodian se obehwehwe kira kwan na tugidi anamon yewia ye branches ahodo ebegu screen so na wo so wafa se asafo ne bi eni bebia wo a bomodian se fa ho gina na ye ambassador na mosu na asafo no emra ho bi na be nhira ediama wo ni wasefo sanse bebia no kure ewo no ani hona nyankopon ma eboabo nwa no obode nhira wo so wahwe dwumedi efri nefitiase abedu ne mpompon so yi obode hwe wo so na bomodian se obeso apostle Okwagima asinim ebe na yebi papa obode onhira bebre maye Pastor Che Pastor Benz obode nhira amen no nhira living our software wo yase afa na nyina edesi nyina ni asafo mpanyifo amen no nhira ye national council no nhira mu nyina mame no nhira ye emeku ewe nhira mu nyina
na unshira yitu no so ne saba school fo nyina metiefo ni aboafo a mo so ma sinema me de nkwaje sembae ebia wi bi free retwedi ampo ya we ma ne ngosra enwum so omama yo a modidi mu nsada bia no kudu sa wura botomu a twedi ampo e ma ode ebeso de ode babo anam se wadwen na adwuma ho kraba akusakra na ni jaba wosoro a ya we moae yimi ni mu nyina yenyi mu chefa itu abi ya sasadi ya kan support nkwaje sem na bibi yentibe mba nyanka everyday nkamete so atai akoja we mo chi entra kwa si ya we nchiro bibi amen oyo bi akuma so amen